dikgethong tse fetileng ha ba ka ba vouta ebile ho ne ntse ho na le di-manifesto tse leng hore di-political party tseo di ntshitse empa ha ka ba tsa ba kgotsofatsa hore ba bone hore ba vote. So re le Rise Mzansi ntho re entseng re tsamaile ra tsamaya ya di-provinceng tse fapaneng re tsamaya ntse re bua le batjha tse re bua le batho ho utlwa hona ke eng e entseng hore ba ska ba kgetha di-political parties enana ba re bona ba batla political party e leng hore e tla ba mamela haholoholo batjha ba batla political party e leng hore e tla utlwa hore na ke mathata a feng ba na le bona. So re le Rise re le ga bona hore re ngole manifesto ya rona e leng hore e ngwetse ke batho ba South Africa. So re tsamaile ra ya di-provinceng jwalo e le hore re batla utlwa hona hobaneng batho ba sa vote ka hobane ha ona le batho ba 20 million ba sa voting ho bontsha hore batho ha ba sa batla vote ka hobane ha ba kgolele di-political parties tse leng hore di teng hona jwale. Re ho ntate wa PAC khale le teng dipolotiking ha le ngongoreiswe ke mekga e metjha dipolotiking le bonkgetheng ba ikemetseng ba tlilo kenela dikgetho selemong sena ho ena le hore ba latele mekga e kang wa PAC e bang PAC e hlile sebeletsa setjhaba ile ka nnete. Rona re le mokgatlo wa PAC o tla hopola hore ho tswa motheng wa rona Osman Siwa re ile ra hloma mokgatlo e le hore re lwantsha taba hore re nketswe naha ya bo rona ke batho ba tswang dinaheng tse kantle. Ya bobedi re lwantsha taba e ne bitswang ka hore ke kgethollo ho ya ka semmala le ka morabe, the fight against apartheid. Re itshitlile nthong ya hore ha re sena lefatshe that is why South Africa e sena le phetho ha ya change lebitso e le Africa e borwa ko bane ha rena na e leng hore ke ya rona. That's why we remain South Africa. Re itshitlile hape tabeng tsa hore re na le judiciary e leng hore e ntse itshitlile ho na tsa Europa le Maroma kapa the Dutch law. And hape re le mokgatlo wa PAC re ntse re itshitlile hape tabeng ya hore re batla bona Africa e kopane e le nngwe hobane batho ba tswang Europa ba ile ba re arohanya ba re divide ntho di bitsang ka hore ke divide and rule. So ha re checka mekgatlo e metjha kaofela e leng hore e thewe ba tsamaya tseleng ya PAC. So ka nnete ha re ngangwa re a thaba le mabana ha ke ne ke le IC ha ne re signa mona ke bone show party tse ka bang 10 di tshitlele ho Africa ba tshitlele Dr. Robert Sobukwe ba tshitlele lebitsong la Azania mona Africa borwa mona. So re mokgatlo wa PAC re believe hore re ntse re tsamaya motjheng o hantle wa hore re ka etsa diphetho tse leng hore since 1994 ha di ka tsa phethala ka mantswe a mang le tabena ya hore ba na ba borona ba tswang dinaheng tsa boaisane ke bua ka melata le dumellana le mokgwa o ka reng wa EFF hore ba dumelle ho phela ka bolokolohi mona lapeng Afrika Borwa jwalo ka hore ntho e le lwanelang ke hore re be Africa e le nngwe ka bo madimabe re ntse re le ka tlasa di border mona Africa. So re ke ba ra dumela hore batho ba kene ba tswa e le hore hobane ha ona lebaka la hore batho ba votele South Africa e le hore ha ba votela South Africa everybody o kena a tswa. So PAC ha e dumele hore batho ba ka kena fela ba sa e votisa ba sa tsejwe ke bo mang because PAC amongst its manifesto bua ka taba ya national security. So you'll never have national security lora how document about how to ke bo mang. So PAC ya batho ba le ke re ka pelenyana fela re ho ntate Pule Rampai wa ACDP le wana ko botse potso e ntseng e tshwara leo ke botsitseng moemedi wa PAC ha ho le tshose ho ropoa ha mekgatlo ena e metjha le bonkgetheng ba ikemetseng ba reng ba kampa ba ithela mekga e metjha kapa ho ikemela ho ena le hore ba latele ACDP hona lona hantle ntle le emela bomang batho ba tumelo tsa sekreste fela kapa batho ka kakaretso e re ke dumedisa Osman Siwa le ba mamedi bohle ba Lesedi mo fihlela hona teng re le mokgatlo wa ACDP ha re tswe hakalo magale a tsho empa seng hakalo ha re tswe hobane ha o ka sheba history ya ACDP from 1993 re na le 30 years re le puso re le South Africa jolo ka ha country ya rona e celebrate 30 years.
So ka 1994 ACDP ha contesta dikgetho tsa pedi tsa South Africa. So ntshwarele mohlomphehi ke o kene hanong ke tshwanela ho fetisa mabenkele ke tlamehile maotlo le matsoho ke tlo dumella o phethele polelo ya hao ka morao ho mo. ke a le bone Etsa hore ranta enngwe le enngwe eo sebeletse ka essentials combo ya Shoprite. Swipe mme o boloke. Jwalo ka pack ya mahe a tsheletseng 700 gram ya bohobe bo brown ba Sasco, 6 pack ya 100 gram tsa Parmalat smooth dairy snacks, 150 gram ya delight tsa cheese ya Crystal Valley, 750 gram ya Champion Paloni, le 500 gram ya Delight medium fat spread. Ka theko e tlase 99 ranta di le tshelela. Di fumana ho fihlela ka di 7 tsa April 2024. Etsa hore ranta enngwe le enngwe eo sebeletse ka ditheko tsa rona tse tlase. Ha Shoprite fela. Hokahana le diketsahalo tse monate ho wena ka Telkom pasekeng ena. Iphumanele LTE data plan e sa kginwang ka 449 rand fela ka kgwedi. O natefelwe ke 500 gigabytes ka lebelo le haesale. Ke boleng bo bongata, data e ngata, diketsahalo tse ngata. Letsetsa 10213, tobetsa telkom.co.za, downloada My Telkom app kapa o kene Telkom shop efe kapa efe. Ho na le dipehelo. Mamedi hopola hore ke itse lenano la rona la Makumane a monalamane ka jeno le tlanka hora tse pedi re tla fitla pheletsong hore nyane ya bosupa re na le mekgatlo e fapaneng ya dipolitiki ka kwano ka phaposing ya kgaso jwalo ka ha re lebile dikgethong tsa naha le tsa diprovinsi tse tla baka la 29 kgweding ya Motsheanong selemong sena se hodimo sa 2024 ke ntse ke buisana le moetapele wa mokga wa ACDP ke Ntate Pule Rampai o nontse o hlalosa Ntate Rampai pele re gefutsa hore ha le tshoswe ke mekgatlo ena e metjha dipolitiking ebile ha le tshoswe le ke bonkgetheng ba ikemetseng ke nnete Osman Tsewa because jwale ka ke ile ka bua ka re ACDP dilemo tsena tse 30 tse bileng teng re bapetse karolo ya bohlokwa haholo dikgethong le karo South Africa. So jwale ka ke ile ka bolela ka re 30 years April le ona re na le ntwe re bizang ka sekgwa hanka utswa fela ke experience re bile bapetse karolo ya bohlokwa ha ho etswa constitution ya South Africa mo hono ha ntse e etswa e be le hore ho ntshuwa lebitso le reng modimo le bele tsa constitution ACDP bapetse karolo ya bohlokwa hona mo jwale ka ile a Christian party mme re sa emele ba Kriste fela re emela motho e mong le e mong because re a tseba 80% ya ba Kriste ke ba Kriste mo South Africa ke ha le ntse le la utho modimo be lenswa ACDP lwa nne karolo ya bohlokwa rona re ke rantsha modimo ka hare ho mmuso wa ka hare ho molaotheo wa naha because now ha re ntsha modimo ka hare ho mmuso ka hare ho molaotheo wa naha re ntsha bophelo karolo ye nngwe ya bobedi ka ro parliament since re kena ACDP ba se karolo ya bohlokwa mme ha o ka sheba maemo a ACDP hona jwale ke top 6 mo South Africa ya boraro ha hore e bapetse karolo ya bohlokwa hlalosetsa mamedi hore ke efeng karolo ya bobedi ya ke covid ha re tleta benya COVID-19 ACDP ke yona mokgatlo wa pele ka haro South Africa ono emela hore batho ba ha ba tshwana ho fosiwa hore ba nke vaccine gore ke tokelo ya motho e mong le mong a ikgethele ha le rena la bana ba University of Free State mo rileng ra tsamaya le bona hua khoto ba ne ba isise mmuso khoto rena ska re forsa hore renke vaccine mme ACDP ha se lentse le hona mo mme bana ba hona le case ngata tse ileng tsa winwa ka taba ya vaccine ya bobedi ha re tla tabeng ya dikolo ho ile ho ntshuwa bodumedi ka hare ho dikolo ACDP lwanne hona mo rena why le ntsha bodumedi ka hare ho dikolo because now dintho tse etsalang hana jwale Osman Tsewa di ke di sa etsahala because now ho modimo a ntse le teng ka hare ho sekolo because now re dumela ho modimo mme ha o dumela ho modimo le tswalo la batho le a tsoha ya bobedi pele re ya bobedi e lwande hore tumelo ya sedumedi go tlele dikolo e etsaetse because ha ya etsahala hobane ACDP ha se ho ipuso ke ka hore tlileng re bapalang karolo bohlokwa dikgethong tsena sa 2024 now ha batho ba ka re fa monyetla hore re bele
kemedi e ngata ka hare ho puso re ka kgona ho lwana because now sheba tulo tse 4 ha rena matlamaka la ka ba ra ka ntho kgathala ntho tsa bohlokwa ha rena o nkelwa hloho ho tla taba ya hore ya dikolo ha di so khutle ditabeng into ya dikolong hala because now bana bona mathata ntse tsela ka go dikolo if ne sa hetse ho go sena bothata bo tsela ka go dikolo mme re bona puso ba sa kgone ho nkela mekgatlo e menyane jwalo ka bo ACDP jwalo ka ena e mengeteng hore dintho tse ba di buang tse tlalang setjhaba molemo di etsa hale ka hare ho setjhaba. Mabedi hantle fela metsotso e 20 le metso e mene ka mora hora ya bohlano pele ke nka dipotso le maikutlo a hao wena momamedi wa tshebeletso ya Lesedi e re ke fe mekgatlo ena ka ho fapana ke boela ke le fa metsotso e mmedi motho ka mong ho hlalosa ntlha tse 4 ho ya ho tse 5 tse hlahang tokomaneng tsa lona tsa mohuo wa dikgetho manifesto ka mantswe a mang dintlha tse ka sehlohong tse amang baahi haholo tse bang le kgahlamelo bophelong ba bona tseo le tlodi tse pamisetsa maikutlo e bang le hapa dikgetho ka yona tatellano eo ke tlo qala ka nkgetheng e ikemetseng Ntate Ramotswabudi Sising ke ye ho Menomsa Machesi wa Rise Mzansi ke ye ho Ntate Mbuyiselo Gansu wa PAC e be re qetella ka Ntate wa ACDP Ntate Pule Rampai ke itse ba re fe hore na ke dintlha di feng tse 4 ho ya ho tse 5 tse hlahang tokomaneng tsa bona tsa mohuo wa dikgetho manifesto ka mantswe a mang dintlha tse ka sehlohong tse amang baahi haholo tse bang le kgahlamelo bophelong ba bona tseo ba tlodi tse pamisetsa maikutlo e bang le bakgetha e re qale ka wena Ntate Ramotswabudi ke itse ke nkgetheng e ikemetseng. Okay me ntho a bohlokwa ko re tlamele le ba mamedi ntho a bohlokwa ko re tlamele re hopole hore mathata na rona a tswa kae a tsona konyane ha Freestata santsane e ganwa ke Ntate wa Faro wa Paris wa Ntate Magashule ka tlasa mmuso wa ANC ke Ntate wa Faro e ne le Faro ka Freestata mona ho ba neng ke tswa ko ena fela ke Faro ba ne ho etsala Freestata ka ofela ya tseba ho sheba da ke tsebe ke dula Freestata ke tse ke a bolela ha re skera fa batho mabitse e seng ga bona ha e le Ntate Magashule ke Ntate Magashule ha e felle mo Ntate Magashule ha re sheba ha o sheba ka ga province ya Freestata di masipale mona ha o sheba Paris matswang teng Paris hona metsi marene le mo premier le motse robong le tropo tse ding ka ga Freestata ha di na metsi ha re sheba ka tsa bophelo ke tshwere di dipalopalo mona ha o sheba hona jwale ka ga Freestata bana ba masea a hlahane selemo se fetile ho hlokaetse masea 896 ka ga Freestata bana ba bitswang di neonatal ba phela matsatsi a tlasa 28 ho hlokaetse ba 824 ba ka tlasa le mo tse 25 tse 5 tse 5 ho hlokaetse ba 1091 ho bontsha hore mmuso wa Freestata ka lefapha lena la bophelo ha ba sebetse o na le MEC entse ya up and down tsatsile tjhabang le dikela ka di blue lights a sa sebetseng o sa tsebe ho etsa hona jwale ha re bua tjena ho ka ya sepetlele se seng se se batlang ka re Freestata mo batho ba rona ba paqame fatshe hobane ba jwetsa hore ngaka e batlang e tla hosane meriana ha iyo o entse dipatlisiso ke entse information ya go fang yona mme e tswa website ya government ke ya ding mobile hona jwale ha re sheba batla ku tsebise nna ke tseba government ke tseba hore mmuso wa province ya Freestata ke ona wa pele wa ho eketsa dingaka tsa ona morao ntjela e re go hopotsa hore dingaka di lile ha kae mona lapeng Afrika Borwa di lla ka hore bana le mangolo a thuto ya bongaka fela ba dutse malapeng ha ba sebetse le hona bona province ya Free State ho nona le baneng ba hiruwe fela ba sa hirwa moshwelella dingaka ene le kgailwe kholo dipetlele kapa ditshenza bophelo mona Free State Free State ke yona ya pele e hirileng dingaka kaofela tseneng di sebetsa mosebetsi wa nakwana naheng ena Afrika Borwa ibile ba bantsha diposo hape ka morao ho mo ba amohela baithuti ba entseng bongaka ba tswang di province tse di ke bua le wena nka o bontsha bopaki ba hore ke ne ke letsetswa ke dingaka tse tswang Gauteng ke ne ke letsetswa ke dingaka tse tswang Limpopo tse reng re batla ho tla o thewa re tlo sebetsa province ya Free State jwale re nka bana ba hlokahetseng re bua ka dipalopalo tsa neng tsa hona jwale ke tsa hona jwale re bua ka hona jwale neng ba batho ba qeta ho hirwana jwale re bua ka bana ke tla o fa tsona tla o fa link ya teng hona jwale o e share le tswela pele ntate bana ba hlokaetseng ba 896 selemo le selemo hlokala bana ka ga Freestata mona o tla mo re shebe ena ya employment ya bana ba rona ba dutseng hae maobane ho tswile story Mangaung sa go se teng hona jwale maobane hore hona le motho a rekisa mesebetsi Mangaung
ka 20,000 batho ba rona ba tla sebetsa jwang o sena tjhelete o sena mosebetsi o ntse o batliwa tjhelete ya mosebetsi ha re bua tjena selemo se fetile mmuso wa Freistata o repotile ho na le di-ghost workers tse 1,000 ke batjha ba 1,000 tshwanetse ba fuwe mosebetsi ba mara ha ba sebetse hobane ho na le di-official tse kentseng bakgotsi ba bona malapa a bona ba kgola mahala mmusong wa Freistata batjha ba dutse ha o sheba evacuation di-tuck shop ho tletse batho bana ba tswang ka ntle township economy is gone it's a mail. Okay. Ena ya di-ghost work ya itseba ena ya hore ho rekiswa mesebetsi ka hare ho masepala wa Mangaung Metro jwalo ka ha o tsebile ebile o batla ho ba moetapele wa ka moso wa setjhaba o entseng ka yona ke bone se ho sengwa ka jeno ha ntse re tsa research o e bone ka jeno ho sengwa na jwale se tleng ka yona re tlamehile re tse dipuputso re tlamehile re masepaleng re kopane le city manager le municipal manager a re fe taba tse di felletse go kgona ho bula case police station hobane ha e tlo etsahala hore ntse re phela ka re Freistata rona bana ba bona ba dutse hae ha ba sebetse empa motho o tlo o kopa tjhelete ya ho rekisa mosebetsi o sa sebetse o sena yona batho ba robala ba sena dijo ba sena tjhelete mara motho o tlo o batla 20,000 ya mosebetsi. Okay re be felwane mo ntate Sising re le buila holo re ye ho Mmenomsa Machesi wa Rise Mzansi mme Machesi ke dintlha difeng tse ka sehlong tse nne ho ya ho tse hlano tseo Rise Mzansi e di tshwaretseng baahi ba naha ya Afrika Borwa e bang ba le kgetha hore le baetelle pele ka mora dikgetho tsena tsa selemong se. Re Rise Mzansi re need new leaders re hloka baetapele ba batjha ka hobane dintho tse ngata tse leng di a senyeha ka hara naha ke taba hore ha rena ba di-leaders tse tsemang ho tsamaisa ditheko tsa di-department tse fapaneng. Ntho engwe e re batlang ho etsa ke taba ya hore jwalo ka re dutse mona kaofela re kgonne ho tla mosebetsing batho ba bangata ba South Africa bona bana ba Free State haholoholo ha ba kgona hore ba tsoe hoseng ka sheko ba re ba itukisetsa ho ya mosebetsing. Ntho e etsalang haholoholo ke taba ya hore o tla fihlela hore re na le di-single mothers bomme ba leng hore ha bana baekane ba bona o tla fihlela hore ha ba kgone ho ya mosebetsing ka hobane ha ona di-ECD centers tse kgonang hore di bone hore di sheba bana ha ba le banyane so bana ba bangata o tla fihlela hore ha bana ECD and ECD colleges centers di important ka hobane di fana ka foundation ntho e etsang hore re bone e le hore hona le drop out e ngata about 50% ka hara sekolo ka hara dikolo ke taba ya hore di ECD centers ha di sebetse hape le funding e le hore di a ifumana hona jwale di fumana 17 rand per ngwana o yang ECD center. Re Rise Mzansi maikemisetso a rona ke hore re batla ho nyolosa tjhelete eo to 46 rand for ngwana o mong le o mong hape ho be le di-practitioners tse leng hore di trained di tseba ho ruta bana ba leng hore ba ECD ho etsetsa ba ba lokisetsa ho ba be ready ho qala sekolo. Ntho engwe ha utlwisise mona hore di ECD di amana jwang le di drop out mamedi ha re bua ka di ECD re bua ka di tsa tlhokomelo tataiso le kgodiso ya bana ke early child development yes yona kgodiso tataiso ya bana ba banyane jwale e amana jwang le di drop out ntho e etsalang bothata ba rona ke gore foundation phase ya rona e weak. Okay, so the early childhood these development centers tshwantse di fumane di-practitioners tse kgona hore di thuse bana ba rona hore ba be ready ho kena di-primary. Ntho e re tsebang hape ke taba hore bana ba rona ha ba kgone ha ba bala ba grade 4 ha ba bala ha ba kgone ho understand ntho ba e balang hobane foundation phase ya rona ha e hantle ebile ha e kgone ho ba fa foundation e leng hore ba e hloka. So ntho eo e important hape ntho ke batlang bua ka yona ke taba hore ntho Rise Mzansi ha ona ntho re tla reng e kemitse ka boyona ntho ka go fela di linked together ntho ya lelapa e linked jwale ka ntse ke bua ke re ECD important hape ha e important fela fana ka foundation empa e fa mme opportunity ya go a tsama lo batla mosebetsi. Taba ya high unemployment hape e etswa ke taba hore bana ba rona ha ba qeta sekolong ha ba tswa ba qeta matric le ba qeta o di-degree tsa bona o tla fihlela hore ha bana experience. Re Rise Mzansi ntho re batlang ho introduce ke taba ya hore ha o le grade 9
ro phere le mosebetsi o lo go wa batla e be obligatory taba ya gona o batla o etsang ha o ke batla ho ba engineer kapa ke batla ho ba mechanical engineer kapa ke batla ho ba hairdresser kapa ke batla ho pheha ro phere le industry e lo wa e batla o ye hangwe ka beke ha o le grade 9 ha o le grade 10 o ye habedi ka beke ha o le grade 11 o ye hararo ka beke ha o le grade 12 o ye hanne ka beke ho etsetsa hore ha o tswa mo o bo ona le experience hape ona le matric certificate sa hao ho etsetsa hore o khone hore o tsamaya lo batla mosebetsi o ska ba le motho o tlang ho wena are ha ona experience ka mantswe a mang o bua ka taba e ne etsahala gale ha ntse re kena dikolo o fumana hore o kena sekolo fela ka matsatsi a mang ke etse mohlala ka bolabone ho na le period e nngwe le tlabe le tsamaya ya kae ka le ya kwetliso ho rutwa mesebetsi ya matsoho ra aha ke hopola ke mongwe wa badimo ba aha ne ke rata o aha ba bang ba tla roka jwalo jwalo ke yona ntho o buang ka yona o no kwetliswe o ntso le sekolong o kwetliswe ntso le sekolong ho etsetsa ho o be le experience ha o tswa mo ha o qeta grade 12 ona le experience ha ona motho tla emang ho wena ha ona yona experience so menyetla ha le teng ya mosebetsi o tla kgona ho kena monyetlong o hape ntho re batlang ho etsa o e bona ke taba hore ntho ya ha hore batho ba 35 years old o ya hodimo re bona ha ba tshwanela ho kwetliswa hobane ba tsofetse re le rise Mzansi re hana le ntho eo re batla ho bona batho kaofela ba fiwa di opportunities tsa hore ba tsamaya ba lo kwetliswa le bona ha ba re ba batla ho hloka ho kwetliswa ba bang ba batla mosebetsi le bona ba fumana mosebetsi ha ona ba le batho ba leng 35 e le hore ha ba fumane mosebetsi ka hobane ho tswa ba tsofetse so program eo re batla ho scraper hape ntho re batlang ho le dumela hore batho ba dilemo tse ka hodimo ho tse 35 ba santse bana le matla ba santse bana le matla re dutse mona kaofela mona ha ke tseo bontata bana ba kuditseng bona mona ma ke a bona hore ba e fitile 35 empa ba mosebetsi o bona mafolofolo fela ba mafolofolo ka nnete le na ke fitile ke mafolofolo ke a kgona ho tla mosebetsing ka hobane ha ile hore o 35 ha ona mosebetsi o tla fepa lelapa la hao jwang o tla phela jwang so re le rise Mzansi re o tshwanetse re bone hore batho ba fumana opportunity hore ba tsamaya lo sebetsa hape ntho engwe re batlang bua ka nna ke taba ya dithethefatsi youth ya rona e ja dithethefatsi ene ke yona ntho e bolayang bana ba rona haholo e bolaya bokamoso ba bona so re le rise Mzansi re na le ntho e bitswang ke hore ke solidarity no one must be left behind le tlo rarolla jwang taba dithethefatsi ba ho hlakile hore hona le ditlalo tse supang hore boholo ba batho ba tlisang dithethefatsi ka rona in Africa borwa ke melata ene taba melata ke qaka mothating wa ha jwale mona lepeng Africa borwa ntho re batlang ho bona e tla batlang ho yetsa ke taba hore motho o nka dithethefatsi ha a tshwanela ho ya tronkong ka hobane ke ntho e etsahalang ntho ya pele re batla ho bona bana bao ba tsamaya ba ya rehabilitation centers so tshwantse re ahead rehabilitation centers re le right Mzansi re gola hore tshwantse re be le rehabilitation centers tse le go dia sebetsa hape motho o rekisang dithethefatsi yena o tshwantse a ye tronkong tshwantse ho be le special unit e le hore e shebana le batho ba ile ho ba rekisa dithethefatsi le bona ba etsang all the kind of crime e leng ke underground ntho tsa trafficking tsa di drugs tse leng hore ha di molaong so re batla ho bona hore batho bao ba ya tronkong ebile ba dula tronkong for nako e telele hape ntho nge re batla ho e bona ke taba hore community ya rona jwale ka ke re bona ntho ka hore ha ona ntho e leng e ikemetse e lengwe ka hara community ya rona re batla ho bona hore hona le di-centers bo bana ba ka kgona ho bapala di-sports ba be le di-activities ka hobane ha o sena ntho tseo bana ke bona ba tsamaya ba nwa bojwala ba kena dithethefatsing ka hobane ha bana ntho ba etsang haholo bao ba dropping out re batla ho bona le bona hore le bona ba fumane training ba tlo tseba hore ba fumane mesebetsi hape re le rise Mzansi ntho e re batlang ho e bona hore re etsa hona le grant e lekeno lena la bomme le ba fumanang eleng about 408 hona le institute UCT ya Child Institute e entseng research e reng tšhelete eo ha e lekane
so tšhelete eo tshwanetse e oketswe. So re le Rise Mzansi re batla ho inyolosa tšhelete eo to 1,335 for the next 2 years. Ntho tsena kaofela re tla kgona ho di etsa if ever economy ya rona ya hola. Ho hola ha economy ya rona ho tla tliswa ka taba ya hore re bona hore batho ba bantsho ba ba le di business e re behe fela nemo mamedi kitse nana la rona le tla fitla pheletsong horeng ya bosupa ka jeno ke batla ho fitisa mabenkele ka pelenyana fela ke fe mekgatlo emeng ya dipolitiki e teng kwano sebaka le bona ba hlalosetse ka manifesto tsa bona. Shop red and save green. Ka ditheolelo tsa monate tsa Paseka. Pasekeng ena Spar. Fumana 6-pack ya Spar Long Life Milk ka 89.99 fela. Kapa 1.5 liter ya Coca-Cola Regular. Reka tse pedi ka 32 ranta. Ditheko tsena di qala ka la 25 March ho fihlela la 7 April. Hona le dipehelo. Nazo ke ka ho re rekang Spar. Mohlomong ka tsatsi le leng o tla mo rekela palamonwana eo a e batlang e le ka nnete, kapa ka tsatsi le leng o tla mo ahela komputara ya dipapadi ya ditoro tsa hae, kapa mora wa hao o tla fumana katara eo gale a ipona a e bapala. O emetseng tsatsi leo le fihla. Ke batla ho etsa mohatsa go motsantate. Mantswe ao ke molodi o monate tsebeng tsaka. Moratuwa pina rona ke eo. Utlwa mona Dineo. Mamela pina e. Wa utlwa Dineo. Banna. Rena le mekgatlo e fapaneng ya dipolitiki ka kwano ka phapusing ya kgaso ba itukisetsa dikgetho tse tlilo ba kala 20 le metso e robong kgweding ya Motsheanong selemong sena ke dikgetho tsa naha le tsa diprovinsi mona lapeng Afrika Borwa ke itse ka kwano ka phapusing ya kgaso rena le nkgetheng e kebetseng ke ntate Ramotsabudi sesing rena le mme Nomsa Machesi o tswa ho mokgatlo o motjha dipolitiking wa Rise Mzansi rena le ntate Mbuiselo Gantsu o tswa mokgeng wa PAC rena le ntate Pule Rampai o tswa mokgeng wa ACDP re go fe metsotswana fela mme Machesi o phethele horena le tshwaretse bageti dintlha difeng pele ke ya ho ba bang ke utlwile mona ore lona le akaretsa tsohle jack of all trades master of none ba ka nnete o ka di etsa kaofela o tshwara mona wa tloella o tshwara mane fela ha o tseba hore ke tsepamisitse maikutlo ho ye wa tseba go jwang kapa jwang ke tlo ntsha bokgodi ba ka kaofela mona a ko e hlalosa hore jwale lona le tlo e kgona jwang ye. Ntho ya pele jwale ka ntse ke tjho ha ona ntho e ikemetseng re kgola hore lelapa ho tshwanetse le be matla ho ba matla ha lelapa ho tshwanetse hore lelapa le kgone ho be le dijo ka hara lelapa because ntho ya tlala ke ntho e lengwe e kgolo haholo so re batla ho bona hore re tsamaisa tlala re bone hore batho ho ska ba le motho o yang o tsamayang a lo robala ka ntle ho dijo. So for rona hore re kgona ho etsa ntho tsena kaofela re batla ho etsa ka hohle hore re bone hore re hodisa economy. Ho hodisa economy ya rona ke taba ya hore re batla ho bona hore di business tsa batho ba batsho di fiwa tjhelete. Re tlo etsa model yane ya COVID mo hula o kadima tjhelete with low capital interest rate ya di billion tse ne di kadimile le rona re batla ho tsamaya re lo kadima 100 billion rand hore re kgone hore re kadimisane ka tjhelete ho bao ba batlang ho qala mashishini ba batlang ho qala di business ka hobane ha re sa qale di business ha ona motho o tla kgona hore a kgone ho employa motho a kgone ho increase the economy. Happen to nwe e important ke taba ya Eskom kantle ho Eskom if Eskom ha e sebetse ha re na kgona hore re hodise economy ya rona habe Transnet ha e sebetse ha re na kgona hore re hodise economy ya rona wa hopola nona le bo di train tse fetang batho ba dulang Shanana ne ke bua le ntate buang Shanana o dulang Shanana maobane a re honna
o patala 150 ho ya Shanana, because Shanana e ka ntle ho Bloemfontein. Di plot tsena tse haufinyana le Shanana. Le batho ba dulang Olive Hill ha ba kgone hore ba tle toropong jwalo ka ba batla. Nona le nako o nona le train tse ne di feta ho tse tswang Joburg di bitswa di old station tse kgonang ho ema batho ba bana ba kgona ho kena ka hara train ba tle toropong. Hona jwale batho ba ba dutse ha bana train, ha bana bese, ha bana di taxi. So re batla ho bona hore o santse a mmeta ba diterene hore morao tjena re bone lekala lena le sebetsanang le diporo tsa diterene Prasa le tshwere ka thata le ntle le ntlafatsa tse ding tsa diporo ebile ke ne ke bua le bona hona maobane ba ne ba hlalosa hore ba lokisitse diporo Gauteng, ba lokisitse tse ding KwaZulu-Natal, ba lokisitse tse ding Western Cape, ba re ha ba fella mo ba ntse ba tswela pele ke re ke tle ke lokise hore ke a bona ke ntwe ntle ena e o le shebileng fela hona le dintlafatso tse teng tse ntseng di etsahala mothating wa ha jwale ha ke tseba e bo di hlokometse. Ke a tseba hore hona le ntlafatso se ba di etsang, empa re batla ho bona ntho ya transport e bohlokwa ka hobane ha o batla ho hodisa economy o tshwanetse o etse ka bohohle hore batho ba hao ba kgona ho tsamaya. Batho ha ba kgona, mobility ya batho e fana ka di opportunity ka hobane batho ba kgona hore ba tsamaye ba di plekeng tse fapaneng. Train e no e fumana e tswang Gauteng o tla fihla hore mme o tsamaya hoseng mona o nka train e yang Gauteng a lo reka di-goods, ha khutla mme o rekisa di-goods tsa hae ka hara train, ha thowa mona Bloemfontein o santsana a tswa pele ka a lo rekisa di-goods tsa hae. Maobane ne ke le Jagersfontein, nona le mme a tswang Botshabelo a ileng Jagersfontein a rekisa dithepa tsa hae. Dithepa tsa hae ntho price tsa teng ne di le hodimo haholo, a re ho nna transport ho tloha Botshabelo ho ya Jagersfontein ke yona e jang profit ya hae. So ha ona le train e tlohang Thabantsho e tlohang Botshabelo e kgona ho tlisa batho bona o tla fihla ka Bloemfontein o tla fihlela hore tšhelete e ba e fumanang yona ena ebile ya di unemployment ya 350 ha e felle transportong. Okay. Ke tšhelete e le hore ba kgona hore ba fepe bana ka yona. Le ntho engwe hape ba bang sebaka mme Mathiesi batla o so ambetse malwanyana e bang hona le tse setseng hana ko ntse le teng re tla o fa monyetla wa hore o tswele pele ho di hlakisa. Re ye ho ntate Mbuiselo Gantsu wa PAC. Ntate Gantsu ke difeng dintlha tse nne ho ya ho tse hlano tse o le di tshwaretse ma Afrika Borwa e bang ba le kgetha selemong se? Ha ke le wa be mme Fasbaka ke tla qala pele ka hore ke qolla hore pharela e kgolo mona South Africa ona tjena ke taba ya lefatshe, land ownership. And then there's no big party in South Africa today eleng hore manifesto ha e dile ka taba ya land. And le baka ke le nana o tla opola hore nakong e fitileng 87% ya land e ntse o ownwa ke makgowa, and then 13% e ownwa ke batho ba smart e le mola di homelandeng e le na e leng hore ha ena boleng bo boholo. Now every country in the world will never e khone hore e defeat taba ya food security le hore batho ba na access ya what I may call productive land in their hands. Because in the past, in terms of the spatial planning sa apartheid, batho ba se ne ba sa dumella hore ba ka phela dibakeng tse itseng kapa ba etsa dikgwebo dibakeng tse itseng. And as a result of that, the PAC says we need to address that thing as a matter of urgency. That is why batho ba ngata ba phela ka di-grant le di-food parcel. Osman Siwa wa tswa la ka botsa batswadi ba never in the history of batho ba so ba ne ba phela ka di-food parcels, but never produce dijo on their own. Otherwise there was enough for everybody to can have food every day. Ya bobedi pele re ya ho ya bobedi re ntse re le ho eno ya lefatshe le shebile hore ho batla ba ya land ya lefatshe e namme e ferekanya le ba bang ba batho re ha o bua ka lefatshe o bua ka hore ke tsamaye ke lo etsa kopo ya hore ke fuwe lefatshe la hore ke etse polasi kapa batho ha bana ditsha tse kgolo tseo ba kgonang ho itemela jwalo ka ho hlalosa le shebileng hantle. In the main like ke hlalositse remember for you to build the economy who is at the industry by land use, the usage of land it is also for industrial development.
re kekebe ra tla fa batjha mesebetsi whoever empa re sena di-factories tse leng tsa rona. Remember the factories that were there, you go all over right now ke tswang ke le mo Vernaghen. I'm coming from Sebokeng this morning. If you go in the Val, we used to have steel and metal industries like all those factories are closed down. Now, even if you want to re-industrialize, go outside the industry change, taba kholo ka bana le na ke sebetsa mmuso ke taba hore who owns the land. Ako be fialwa ne mo ntate Gantsu ke fitise mabenkele re tlo tswela pele. Mamedi re go hopotsa hore re teng go Facebook le YouTube ho official Lesedi FM mo fitlela ka hora ya bosupa. Nano le na la Makumane fitlela ka hora ya bosupa re teng ho Facebook le YouTube fela horeng ya botshelela se a le moyeng sa hao. Re tlo suthela lenaneo la Thagwa breakfast. Fela re tlo fumane amane ho Facebook le YouTube ho fitlela horeng ya bosupa. Hela wesu, na uno tseba hore o ka hapa e le nngwe ya di-Kia K2700 workhorses tse pedi, etela Build It ho kenela. Hape o reka ditheolelong tsa bona tse tsotehang. Jwalo ka 20 litre Durham roof coat paint ka 929 e le nngwe, tle le mmala o mosweu le o motala. Le 20 litre wall and ceiling paint ka 929 e le nngwe, ka mebala e tlwaelehileng. Hona le dipehelo, potlaka, promotion e fela ka la 8 April. Build It fela. Masole a mmele ke bohale ba hlwahlwa ba mmele wa hao. Haebe masole a mmele a rona a fokola, boitwanelo ba mmele wa rona bo a fokola, mme ha bo kgone ho lwantsha disilifatsi tse re kudisang. Bahale bohle ba hloka tshireletso. Di-capsule tsa Poseidon ke tshoseletso eo bohle re hlokang. Di-capsule tsa Poseidon ke dihlwekisi tse reretsweng ka ho kgetheha ho hlatswa mmele ya rona ditjhefong. Di-capsule tsa Poseidon ke sehlwekisi se monyang tshila mmeleng ya rona, se ntshang ditjhefo tse re kudisang le ho fokodisa. Itekele di-capsule tsa hao tsa Poseidon. O boloke lapa la hao lotle le phetse hantle. Bohle re ka sebedisa Poseidon. Batjha le maqheku. Efa bana ba ka tlase ha dilemo tse 5 Poseidon Junior ya jelly ya masea. E fumaneha dikhemising tsohle bakeng sa lesedi le eketsehileng. Etela website ya rona ho www.valueaddedlife.com kapa o re fumane ho Facebook. Hopola, haebe e sa re Poseidon, ha se Poseidon. Mamedi o tlo re inele matsoho metsing ho latela puisano ya rona le baiti ba rona ka jeno. Ha rena nako e lekaneng ya hore re ka nka maikutlo a hao o re letsetse kapa o re romelle di video tseo re neng re di kopile lenanong lena Makumane. Fela e bang o batla ho ba botsa dipotso, o batla ho ntsha maikutlo a hao, ke ena mane ho Facebook kapa YouTube. Re romelle kgatiso ya video mo botsang potso tsa hao kapa o ntsha maikutlo. Mona se a le moyeng ke itse horeng ya bosupa ebile horeng ya botshelela re suthela moifo wa Thagwa breakfast. Rona Makumane a mona le mane re ntse re tswela pele fihlela horeng ya bosupa fela ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba Facebook le YouTube. E bang ona le maikutlo dipotso ho ba etapele bana ba rona a ko re romelle kgatiso ya video hona ho Facebook le YouTube re tla e bapala hona mona lenanong la Makumane. Ntate Gantsu o nontse o tswela pele o hlalosa hore ha le bua ka taba ya lefatshe le shebile hore le tswele bo mammolemo. Yes, and one of the reasons why government is so happy about it is because of Habana land anymore. Every time they go around that land, they must go around and go somewhere, and every time by a move, the prices say, if I say the price, how far the profit abasweu so ke thata bo bogolo bo leng gore erna le bona ntho engwe ya bobedi ke taba ya thuto enka hlalosang ho manifesto wa rona hore Robert Sobukwe o na rutore thuto ho rona must be a service to Africa. Without or rebelling a proper education, we can't compete with everybody. How ka sheba matswantle a mangata a ha re botsa hore hobaneng batho ba bangata ba tsetse bona ho to know batho ba bangata ba tsetse di-skills tse leng gore ha rena tsona. No fetsa bua ka taba ya di-doctor wa tsa bona South Africa monana banka doctors ngata tse tswang bo Cuba di lo thusa di-main rural areas is because of quality ya thuto ya rona ha e boleng ha ya phama hore la fela ntleng tse ding ape we have ba qualified ba leng gore like go tsha ba employed mar largely re hloka thuto e leng gore ena le boleng gore batho ba kgone hore ba iketsetse mesebetsi
kapa if there's opportunity ba kgona accessa mesebetsi eo. Dingaka tse tswa dinaheng tse ding akere ke tse specializing ke di-specialists tse Definitely. lapeng Afrika Borwa ke yona ntho o buang ka yona. Yeah, but remember they are also specialized, but there are also those ba masana just for the primary, like bana ba le hore ba in the rural areas mo ileng hore I get wa tseba hore batho ba bangata they get attracted in main cities mo ileng hore batho ba rata. So these doctors they go there and ba find incentive to work in those other rural areas. Ya boraro ke taba ya rural development. O tla utlwisisa hohle lefatsheng ha ona na e tla tswelang pele e sa developing what we call the rural country kapa the countryside, because then ha o sa develop batho ba mahaeng kapa batho ba dipolasing, batho ba tsamaya ka bongata ba ya kae ba lo batla mesebetsi kae ditoropong tse kgolo. Even if skana ke tswa Gauteng, even if di factories di kwetso, batho ba ntse ba believe hore mesebetsi ba tla ithola kae ditoropong. So what we are saying kore rural development ke backbone ya survival ya rona. La ka shaba makgowa ana itshitlila holo on the issue ya commercial agriculture, because if batho ba khona ipepa bana di tshebeletso where they are, ha o hloka batho ba move hore ba ye ditoropong. And then engwe ape ya bohlokwa ke taba ya national security. Ke batla ene ke batla itoboketsa. South Africa it's a national security disaster mmewaka. O bona kang sa pele media rona di borders tsa rona, our borders ka go ba re di porous borders, but ba kena ba tswa ba itaela in the country. As a result of that, we are sitting with many people who we cannot account for, because remember how planner for the budget ya country re planner ka batho re tseba gore na the population e kana ya bobedi e bue ke mme ka monana parallel kapa bothata bona ba crime plus corruption in the state, they go together, those things. What we get, corruption in South Africa has become a way of life. How senior all official maspaleng kapa o senior all provincing kapa kae o thola batho ba promotuwa impa bana le di cases e le hore bobodu boteng as evidence. Engwe ya bohlokwa re buang gore PAC from 1994 ile ya hlalosa batho ba modimo ha re hloke ntho tso thunki di province fela ra tseba di provinces di tswe eng ene nna ke tla hlalosa ka jone ke batla batho ba utlwe kaofela. Nna rena le provinces tse 4 tsenang le tsamaiso fela e seng di political head. Batho ba neng ba tswa in exile ba tshwere mpuso ke ya ba etsa di provinces tse 9 hore ako e be fela na mo ke tlo fa monyetla ke lelekisitse nako mamedi o tlonkinele matsoho metsing fela ka hobane re na le mananeo a mang kwano tshebeletsong ya Lesedi baeti ba bona ba rona re tla ne re ba meme hape ba tlo tla ba hlalosa taba tsena tsa bona. Re setse ka Ntate Pule Rampai ho tswa ACDP le yena a re hlalosetse metsetsong ena e setseng hore bona ba tshwaretse ba Afrika Borwa ditaba difeng. Ntate o ka tswela pele. Ke a le Bosman Siwe le hana ko seile haholo re le mokgatlo wa ACDP re na le ntho tse hlano fela tseo re batlang ho di isa ho ba ahi ba Freestata. Rona re ke SOS e leng service delivery ka ro Freestata o sheba ditshebeletso di ha di le teng tse sa le di etswa ka 1994 ma ga di so phethahadi. Re le mokgatlo wa ACDP re ha batho ba ka re fa monyetla ka 20 ka May ditshebeletso na tse teng ha o ka sheba bo botshabelo di toilet ha di so lokiswe ntse le tsena tsa mabakete metsi a ntse so fihle Freestata na ka ofela ne re le Sosolo ne re le Kroonstad re sheba hore metsi batho ba ithakela metsi di shopong ene ba sebisa tjhelete ngata. Jwale ha o ka sheba le hana mona Mangaung ne re na le problem ya metsi ho majoro Ntate Craig a ileng anka karolo hore a ilo sheba hona muscle sport na ho etsala so ke yona ditshebeletso tse re buang ka tsona di ditsela tsa rona. Ausman Siwa hana tjena o ke bua kganna ka lebelo le potlakileng o tshaba hore o tlo hata pothole ka hare mo tswa Mangaung tletsa dikusi o kganna ka lebelo le phahlo le ha o ka hata se ke bua ka ntwa ke 80 km per hour ha o ka ska wa kganna ka lebelo le ka because o tshaba ka ro tsela tsa Mangaung kapa ka Freestata dipotole di teng. Ya bobedi re le ACDP re bua ka order. Ha o sheba ka hare ho naha ya rona ha ona order e leng botsitso. Ha o sheba ntho maponesa ha sa hlomphu setjhaba ha sa itlhompha le so rona re le ACDP re ha batho ba ka fa monyetla ka hare ho ka mora ka di 29 tsa May re tlo kenya order. Ya boraro e leng security le ntshireletso. Ausman Siwa re ne re le Rwanda ka selemo se se re lo checka hore na South Africa le Rwanda because now in the genocide ka 1994 South Africa e neng ka puso re lo checka hore na ho sebetsa halwa ha re tla tabeng ya security ha ona security ha ona tshireletso ka South Africa.
because now hana tjena ke bua tsamaya ka maoto ho ya waterfront ba ilo ha wa tshireletseha ha re le Rwanda re bone hona le tshireletso e tshabehang entle hobane maponisa le masole a strategi ga ba botsa gona hobaneng ho etsahala je ba re no re tlisitse re ke be ga beya sesole le maponisa di campaign re ba tlisitse hore strategi ba tlo sireletsa setjhaba sa rona so ka haro South Africa re hloka tshireletso ya samannete ye nngwe ya bobedi Ausmantsiwa ke mesebetsi nako o qetelle taba tsa hao ka bo madibabe ke tshwanela hore mona seyalemoyeng re kwale puisano ena fela mabedi hopola hore ke itse re teng mane ho Facebook le YouTube baiti ba rona ba ntse ba le teng kwano e bang o batla ho buisana le bona o na le dipotso o batla ba o arabe kapa o batla ho ntsha maikutlo ka taba tsena tseo ba ntseng ba di bua e ya mane ho Facebook o ya mane ho YouTube official Lesedi FM o tlo romelle kgatiso ya video e seng ya lentswe kgatiso ya video re kgone ho bapala molaetsa wa hao kwano re kwale ho tswa ho dimakatso motshweneng Rato Mokoena ka bohelo mbele Mmalepantsi Jobo lena la Makumane a mona la mane seyalemoyeng le fitla pheletsong fela re tswela pele ka morao ho mona mane ho YouTube le ho Facebook re ke suthele mamello le thoba a re ba le ditaba tsa hora ya botshelela ba sokola holo ka metsi hopola hore metsi ke tokelo ya hore o a fumana ho ya ka molao wa motheo ha o tshwanele le hore o nolo khumama o kope ho fuwa metsi o na le tokelo ya ho fuwa metsi e teng molaong wa motheo a hlwekileng mona lapeng Afrika Borwa jwale o buile le ka taba ya hore ha re sa hlompha maponisa ke tlo batla ntate o Kotebe hore ha hore ha re sa hlompha maponisa hobaneng o tshwarwa le hore re hloka tshireletso ka hohle mo re le bang teng e re ke tle tabeng ena ya tlhompho mehleng ya pele Ausmantsiwa o no tseba ha maponesa a fihla a tloetsa mosebetsi batho na bana le order eno tlhompho ena ba hlompha re ba tshaba haholo ene ne re ba le ke hopola le sekolo ne re ba le ba bona empa hana go because now South Africa e lahlile its dignity hanka bua ka sekgowa hence re sena tlhompho hence re le ACDP re if ba ka re fa monyetla ka di 29 tsa May rona as a Christian party we can bring that order hore ba fela ona hore hobaneng maponisa sa charge ka po sa hlomphuwe Ausmantsiwa ntwena e qala ho hloho if o le moetapele wa motse wena ka bona o sa itlhomphisa keng ha ona khona ho hlompha ba ka tlasa hao and ba ka tlasa hao ba ke ba hlomphuwa ke ba ka tlasa bona ka mantswe a mang if di leader tsa rona tse tshwereng puso di ka khona ho itlhompha ka hare ho setjhaba then hlompho e tla ba teng ka tlung Ausmantsiwa if o sa hlomphe ntate ka pomme le bana o hlompha so tshwantsho qale ka wena pele o itlhomphe then hlompho ena tlebe thewa ya baneng ya mthontseo so mmuso wa rona ka baka la hao ngwaneso sa buile ka tabeng ya corruption e tlotla ho yona because na ha o etsa ntho jwalo ka corruption ha o itlhomphe hence hlompho ile sikwa ka setjhaba nyiwa hana tjena maponesa a tlo tshwara ka hare motse wa rona ha re sa hlompha e bile ra ba lwantsha le ke shebile video e nngwe mo motho ana le lekisa maponesa ka phanga ka kharafa na order e saliteng ha eyo rona ga le ACDP if re ka fumana monyetla order ye re go etlisa le tabeng ya tshireletso e leng ke ne ke bua kare o ke bua twa mona wa ya waterfront o tsama ka maoto o nkile cell phone ya hao ha ona tshireletso jwale re le mokgatlo wa ACDP re tshwantse re utlise di teng a so ga di Ausmantsiwa ntho tseo di teng le ka re bile di teng ntho tsa go hlompa re le mokgatlo wa ACDP re ha batho ba ka re fa monyetla re ka kgona ho gotlisetsa dintho tseo tsa tshireletso ne ke bua ka taba ya Rwanda
strateng se se khoneng engwe le engwe ya strata ke maponesa ke masole re be re botsa rona go baneng maponesa le masole ba ditrateng ba re tlo sireletsa setšhaba ha re batle ntho e etsahetseng ka 1994 e etsahale kwa wa bona so re bona lapeng Afrika Borwa ba itshireletsa ka hore re na le kgaello ya bahlanka ba molao ha hona hore re ka bona leponesa hohle ka nako tsohle ga bona vene ya maponesa hohle ka nako tsohle bane kgaello e kgolo ya palo ya sepolesa mo lapeng Afrika Borwa ha be kgaello e le kgolo ya sepolesa mona South Africa ka mantswe a mang ha rena batjha ho ha rena batho South Africa mare as long as re ntse re na le batjha ba ntse makena sekolo ba qeta jalo ka ha ngwaneso a buile sepolesa sona se beteng if re sena le kgaello budget e ntshuang selemo le selemo e ya kae ka mantswe ya nthong ela ya corruption ile jo ya re buang ka ya ngwe ya bobedi ke buileng ka ke taba ya mosebetsi re mmuso wa rona wa South Africa o kentse batho di club ka di 350 ka di grant rona re le ACDP re no ha re dumeleng motho e molemo a iketsetse ke utlwe mo president a bua di 350 tsena batho ba di kopanya ba mba etsa di tax shop ba mba reka di natso ba etsa ntho tsena ha ona ntate ya ka ba phela ka 350 ha ona mme ya ka phela ka 350 a o se mantshewe if re nka 350 re kenya ka robo tshabelo ha batho ba 1 million ba fumana 350 re bua ka 35 million ka kgwedi Bloemfontein re bua ka 35 million ka kgwedi Tabanchu re bua ka 35 million ka kgwedi tšhelete ya ha o e kopanya kgweding e etsa 105 million hobaneng mmuso ka di 35 ka tšhelete yo o sainki o bo bula di firme tse kwetsong bo botshabelo bo Tabanchu di mine tse kwetsong Velcom hore 35 million eo e kene mono batho ba systeming ba sentse ba gola 350 so ebe bona ba hirwa o ke ba ya bankeng wa iletsa loan ka 350 rand so khole ACDP re no ha mmuso o bule mosebetsi ka yona tšhelete yo because now re mmuso o etsa hore batho be ne kopa ba dule ba kopile jwalo ka mmuso wa apartheid o fitileng mo batho bane ba gaketsa ha mmuso o ska etsa hore batho ba dule ba gaketsa ha o ba iketsetse ntate sising ke a utlwa hore Ntate Rampai a ntsa bua o ntso khotsa e kare tse ding tsa dintlha ntso dumellana le yena tse ding tsa dintlha ke dumellana le yena ha re sheba tabeng ena ya di masepala ka la bobedi ho tswile report ya Corruption Watch e ne hlahisa corruption e etsalang bobodu bo etsalang ka ga naha kaofela ka ga di masepala kaofela ga sa ba le di metro ne masepala wa Machabeng o tswile number 2 ka corruption ba thotse medal wa silver wa corruption ha re sheba di provinces tse corrupt ka ga naha kaofela Freestata e tswile number 3 e thotse medal wa bronze wa corruption jwale ha re tlameha re dule re shebelle ntho tsa jwale di etsa lantse re le teng hobane batho bana ha sa le ba re tshepisa le mo tse 30 ho tla ntate kana kwa ntate Mandela wa tla ntate Mbeki wa tla ntate Zuma ho kena ntate Ramaphosa ona jwale so nke se re dule ntse re shebelletse fela dintho tla loka ha re tla re ho tsena tsa kgwebo ka thola sebaka sa dihlaloso ya kgwebo pele re kena o tseno tsa kgwebo le na go etelelenyana ke tlo le fana go le phuthuluhe le dihlaloso kaofela mmamedi wa tshebeletso ya Lesedi a le utlwe hore le di bea jwang e re ha etsa kgetho ya ho lo kgetha ka la 29 ba tseba hore o kgetha mogaofeng hobaneng lona corruption e bobodu le tlo bolwantsha jwang e bang o kgethwa jalo ka nkgetheng e ikemetse ma Afrika Borwa o hapa pelo tsa bona ntho pele tlemele re etse go re sebedise re ka ibitsang di tools that are available hona jwale SIU etsa mosebetsi o motla haholo re tlamehile ha re kena re tlotsa bosho ba hore bonnete ba hore SIU e teng ka ga lefapha le leng la mmuso ke dumellana le yena SIU ke ne ke khotsa ke ne ke bile ke botsa mmweli wa lona le kala leno ke ntate Kaiser Kganyago ke re e le hore ho sebetsa wena kapa o sebetsa le kala le hobane e sa lu fihla ka haro ICU ke bona le kala lena le tsitsinyeng gale le sebetsa le kala lena re sa tsebe ba etsang kapa ke wena fitlang a sututsang batho re sebetsang jwalo ka wena fela ntate le nna ke le la makala ke a rolelang kgaebana SIU a sebetsa tsatsi le tjhabang le dikela jwale re tlotsa bosho bonnete ba ka ra masepala o mong lo mong ka ga lefapha le leng SIU ite hobane ga na le ntho tse bitswang di common problems ke nana kaofela gona ga tseba mathata a kae ga tsebe bile ha o sheba yona report ena Corruption Watch e hlalosa hore mathata a mangata a ka ra Afrika Borwa
dimasepaleng mafapheng a tswa ke ntho tse tswang ke batho di-employees batho ba seng qualified ho sebetsa batho ba kentsweng ka sekgotsi so SIU tlamehile e kene ntho ya pele fela ho etswa skills audit hore wa qualify mosebetsing o sebetsang ona na ha o sa qualify o bewa ka thoko ho shebuwe ebile nte trama phoso we sainile e bitswang lifestyle audit ha etsahale gore motho a sebeletsa mmuso wa apere di watch tsa di 100,000 o tsama dikoloi tsa di 2 million beke le beke o Cape Town o Dubai o etswa ka tšhelete eo ha re batho ha ba mohlomong o ine ba se ba phela mnate mohlomong ntatemolo ha o sietse di million ya se bothata a kere o tla I declare hore batho ba mmuso ska la makala ha ke dilwa ke ja bacon tsa tsele tšhabang le dikelang ke ntatemolo ka o nsietse 10 million mara ha o sebetsa mane ka ditšheleteng ha o sebetsa ka mane o ntsha di-tending mara ga o bona mane ka gona le bothata mona ebile gona re ikemetse gana le ntho e re bitsang entrepreneurs di-entrepreneurs ne ke sebedisa lentswe la intra ke bolela ka hare batho ba bokgwebo ba computer le batho ba sebeletsa mmuso for business go tswa tender bo ga kgwebo ba batla o tender mara o na le competition ka hare o computer le HOD o computer le chief director o computer le supply chain manager o ha etse sense so ke ya hamisa le batho ba nang le mehopolo e metla di kgwebo hantle hore mohopolo ko ra o motle ko tshwere ba ga ona thuso ha ke na matlole a ho ntshetsa mohopolo na ka pele o ba nka ba ka isa proposal kapa kopo eno ya hore ke kopa o tshetswa ka matlole e tlo fella fela jwale bobodu bo le nthwene ya batho ba sa tlamehang ba dutse position sa tlamehang o dula o tsona e pota di mafapha kaofela bona hona jwale ha etse ko re report ena ke tlo e shega le wena mme e re dipetlele ha ona moriana jwang hobane budget e teng e tswile ke re tšhelete ya moriana hobane moriana le sio ko bana hola motho a dutse mo ka budget ya 50 million wa tsang ka e famang ha ke thole motho e ka mofang yona hobane ke sa thole motho ke mfang yona a e ka mpa dula tšhelete ya khutela treasury ke mathata batho ba hlokahala yo o lo batlile ho bua le ka tsa kgwebo ha re sheba hona jwale ne selemong sena sa ditšhelete mmuso wa Freestata o kolota boga kgwebo ba banyane tšhelete e tsang 1.5 billion 8,700 invoices tse dutseng and ha re hopola mmuso o sebetsa jwang akere mmuso tšhelete ena ha o thu ha budget e tswa ka jeno selemong sena e tlo sebetsa selemong sena fela akere ho a planuwa bo NDP so tšhelete tsena di na le 3 years di dutse systeming ma hona le ntato mongwe a tlo dula fela ena ke patale na re mo tsebe zola ona a tswang copies ha ikatometse re mo bone hobane re mpatala 2 million tete zola o entse mosebetsi mara wana ha tsibui ha tlo patala hobane ho batla hona le motho a gakeditse a batla tlo mo foparisa ntho tse jole tlamele di lokiswe I mean how do you as a government o kolete di service provider 1.5 billion ha etse sense hobane tšhelete ha service provider thola tšhelete e khutla le economy ha o patalwa o lo patala school fees o lo reka grocery o lo patala bondo o lo sa ntho tse ngata tse khutlela morong wa naha jwale mmuso ha o dutse o tshwere tšhelete kolota batho e etsiwa jwang ntho e jwale ke dumellana le wena ntate ka ena ya dikgobo tse nyane tse honang le tieso ha ba tshwanela ho lefshwa fela ba entse mosebetsi hoba hona le ba ntetsetsa ba lla ke sebeleditse lefapha le itseng basebetsi ba ka ba sebeditse fela ha re so lefshwe re iswa hodimo le tlase go tshwanela ho lefshwa mosebetsi ona ro yentse ke mmuso wa rona mme machesi dintlha dingatanyana tse o no batla ho di hlalosa ya be ko kena ganong hore re fe ba bang sebaka o ka tsela pele okay ntwe o bueng ka wena o bua ka SIU hore hona le diphetoho ntwe e bontsha ntwe ntse ke bua ka ona hore re hloka baetapele ba batjha ha ona le baetapele ba batjha ba ile ho ba tseba mosebetsi ba tseba ho bona hore ba na le qualification realize msantse ha o bua ka like tsa tshwana le bo Eskom di board all the SOEs tsa rena tse leng hore di hloka di board members re batla process e be transparent
so that the public e tsebe hore na ha Ntate Khumalo a dutse boarding eo o tlisa eng tafoleng for Eskom. O na le di-qualification na tse leng hore di tla thusa CEO ya Eskom hore a continue ka business ya Eskom. So re batla ho bona batho ba leng hore ba dula dibodong eska ba batho ba leng hore ba na le relationships le politicians. Re batla ho ntsha dipolitiki out of government ya rona ho etsetsa hore ba khone ho ikemela and ebe batho ba leng hore ba tseba mosebetsi. Cadre deployment re tlo qala ka yona re le Rise Mzansi ho etsa bohohle ba hore batho ba ile hore ba kene mo ka hobane ba tseba motho ba sena dipampiri ha ba tsamaye. Hobaneng ke sa o kgolo nda ho etsahala hore ke thehe mokga ha ke qeta ha ona le dikgeo tsa mosebetsi be ke lo ikgethela batho ba ka ntle ka tlong ke tlohella ba bantsheditse ba mpeileng boemong bo phameng a ke bone ka re tla etsahala empa fela meghaemeng e re cadre deployment o ke ba tlohella batho bana ba o beileng mono ka nnete o ikgethela bahanyetsi ba hao kwa wa bo hira bona ntho re yetseng tloko o jwetse ntho re yentseng pele re Rise Mzansi jwale ka go jwetse ke re tsamaile ka di-province go lo bua le batho ba South Africa ha re qeta ha ne re electa list ya rona ha ne electwa re nkile an independent company hore e tsamaye e interview each and every applicant motho o nominatilweng ho bona hore na motho o na le di-qualifications motho o na le ha a corrupt re etsa vetting re bona hore motho ha corrupt re bona hore na motho o tla tseba hore a tsamaise di department and all that. So re batle batho ba na le experience le batho ba ileng hore ba tla khona hore ba thusa ho tswela pele ka a go be felwa ne puisano ena rona re ntse re tlo tswela pele ke batla ho nka maikutlo le dipotso tsa babamedi ke a utlwa hore ba re romelletse tsona di-video ke bone le wena Ntate Sising hore o ntse o phamisa letsoho e ka re batla ho tlatsa mme mane ke tlo fa sebaka le wena o re bue re re nke bamamedi ba teng kwana a nna ke ne ke botsa ho PAC fela gore PAC hobaneng ba sa ikopanye le EFF hobane ha o checka ntho tsa bona kaofela di tshwana kaofela le tsa PAC le tsa PAC tseo tse EFF because no ke na o checka EFF ina le supportara PAC ha isa na support le ha o checka lo ke na ntlo bona hore ha ona hore ba ka kena parlamenteng otso mmema ntshegwa le baeti ba hao mo Lesedi FM ke ne ke botsa ho Ntate wa PAC Ntate wa PAC ntho ya kgethollo e le kgethollo e tswa ke motho e motsho hodima motho e motsho ena e mokgatlo o busang e etsetsang yona na le tla khona ho ifedisana hobane hona wa le jena apartheid e etswa ke bona batho bana ba batsho hodima rona hobane ba itse re tlo ba le tekatekano empa re bona ba re baleya ba lo dula ditoropong ba tsamaya le bana ba bona ba kena dikolo ditoropong rona ntse re dula ka mekhukhu re batla ho tseba hore na hona le e tla fela apartheid eno black man against black man. Thank you. Khotso phoka khotso le moifo mono ke morena Rantiba ka mona ka Kimberley ke kopa ho botsa Ntate wa PAC ra tseba PAC e ntse na le mathata mabapi le hore moetapele wa bona ke mang ba ntse ba tseka boetapele jwale ke bana ba khutlile ka dintho di batla di ba bitirenyana jware gele ma Afrika borwa ha o le mokgatlo wa PAC ha molwa o e menyenyana wa po e ba ntlebe iteng ka mona ke hobane e sa kopane kaofela bana ha ena matla e batla e sena matla mekgatlo e menyane phoka e batla sena matla ba sitwa ke o ikopanya le mekgatlo e mogolo ba sebetseng mo hore ba tle ba kgone ho bona ba fetwa South Africa jwa hobane ntho ena e tse ba yetsa ba ithatela dikgetho ke bona e sena matla e sa sebe la manifesto bona e le metle mara e batla e sena matla wa ba sitwa ke o ikopanya o ikamanya le mekgatlo ena e megolo e ba le mohlome e dira ka EFF bo ANC ha mo le bo DA hore ba tle ba sebetse mo ba tsebe o nyola South Africa ba dantse ba tla bona ba thatela dikgetho phoka
ba tla ba hlaela ko kgetho di banteng mara ka mora mo ba nyamelo ba ke mekgatlo e sena matla ke a leboa phoka ke morara rati ba ka Kimberley. Se bodisa ka se moyeng ha ke o dumedise le baeti ba hao ka moo nna ne ke kopotsa botsa ntate yona ya ikemetseng hore diketo tse nepahetseng lo ntshetsa pele bodisa ka se moyeng ha ke o dumedise le baeti ba hao ka moo diketo tse nepahetseng lo ntshetsa pele bodisa ka se moyeng ha ke o dumedise le baeti ba hao ka moo. Re inele matsoho metsing ena ya ho qetela kgatiso ya video o na batla ho botsa nkgetheng e ikemetseng fela ha khona bo ihatisa hantle e bang o khona a bo ihatise hantle ntate a khone ho araba pele re khutlela tabeng tseo re neng re ntse re di seka seka pejana re arabetse na tsa bamamedi boholo ke tse tlileng ho wena ntate Mbuisolo Gantsua PAC. Ha ke leboe ho dipotso tsa bamamedi ke tla ba mokgutshwane haholo ya pele ntate o na botsa ka hore hobaneng re sa ikopanye le EFF re be mokgatlo o le mong bonnete ntho e nka hlalosang ke hore re na le tshebedisano mmoho e kgolo haholo le mokgatlo wa EFF dimasepaleng le di-eventeng tsa rona re a kopana le bona fela ke nahana hore ke process e telele ho kopanya mekgatlo e mebedi ka hore e na le di-membera e na le makala nqetetse jwale di nkuwa di-conferencing and so forth empa ha ke bone bothata hore ka kopana le mokgatlo wa EFF ha o hloka hona lo itinga hore ka boso le ka bona le kopana le bantho e lengwe se ka ke hlalosa fela ke hore ha ile hore all processes can be followed because qetetse jwale di nkuwa ke di-conference bana ke sa mafela ho hlalosa hore ha rena bothata o sebetsa le mokgatlo wa EFF ya bobedi ona botsa ka taba ya I think I must use issue ya discrimination ke batla question ona bua ka taba ya yeah hore yes ntwe ba kang hore batho ba be le discrimination ke o se itsebe ha o le member of peace ntwa pele e ba o jwetsang ka ona ke taba ya identity crisis amongst ma Africa ka bo bona gore ka bantswa mang batho ba in their own. That is why in the PAC re bitsana ma-Africa re re o ma-Africa ne re lwantsha ntho ena hore re se ke ra kgetholana ka semorabe ka di-language ka gore mang o tswa kae jwalo o botsa ntho e re tla hlola jwang ntho e re tla hlola fela ha ile hore re na le our own values. Remember ha re na le roadmap re le setjhaba like in other nations tse successful also I must appreciate your talent. I must also cultivate it, nurture it, make it more competitive. Le antate the same le a ausi jwalo kaofela jwale ntho e jwalo re hlola ka hore re tsebe hore ska ha re tsa mhlala ha wetsa corruption o utswetswa ngwaneno moso o utswetsa wena o utswetsa setlolo sa hao o utswetsa setlwana sa hao is because ha o itsebe hore wena o mang ya bobedi ke kwala hape kwano hobane o letsa issue ya taba ya batho ba tsamayang ba dulang ditoropong kapa ba isang bana ditoropong yes ba etapele it is the same thing ha o le meetapele o tloa jwang shabe se hore so kgethile so beile and wena o bo bona re ntho tse itseng di tshwanetse wena di a tshwana. That is why South Africa is the most unequal society. Remember inequality e growile ka tlasa democracy o feta magoeng. The facts are there. For example ke ba mkhutshwana you'll find that mo magoeng motho na dula forumong ha ke di area tsa Bloemfontein mara ha tsena tsa ho no tsa magoa a futsanele mara ha o sheba bona tjena leader o dula in a palace motho dula mekhukhung se ka bona bo tshabedi ke bona la sort ba ipele mekhukhung in fact ke fihle ba hloma ka bana ke dula ke mona Free State kamera through school out inkwe ke di FIFA and so forth is because of leaders don't feel that pain ke tabeng ndane ya o qetela ona botsaro why re sa uniting with ho ya ka ena ha hlalosa mo mamedi mo o botsa ka taba why re sa unite with the bigger parties. Unfortunately mana rona ha tshwane. That is why re le PAC ba bang ele DA ba bang ele Freedom Front rona bonyane re ka kopa le party ro di believe rona le a collective history, a collective memory more address a mathata e leng hore ra tsba re tswa ka ofela so ke batla hore ke di khutsufatse ka ba ho forne is because of that but ho bua re bua with all parties. For example ko Cebega ne re le coalition le mkhatlo wa DA ko Mogale City PAC was in a coalition with the DA later with the ANC so that should not be a problem. Ke a leboha ho araba dipotso tsa ba mamedi.
re lebohile haholo ntate ke batla ho kgutlela ho ntate Rampai hoba re ile ra mo kena hanong re tshwanela hore re phethele lenaneo pele a qetella taba tsa hae tsa bohlokwa ha ke so le lebale mme Machesi ha ke so lebale ntate Sising hore ne ntse le tswela pele ho bua ka taba tsa dikgwebo tse nyane jwalo jwalo ntate Rampai o ntse o tswela pele o hlalosa hore ACDP ho ba ding ba kgethi ba tshwanela ho ikgetha dikgethong tsa selemong sena. Thank you so much. Jwale ka ke ne ke bua ka ne ke le tabeng ya crime ke re ha ona gona ge le ACDP re shebile dintho tse affectang setjhaba. Ya bobedi re bua le tabeng ya tendering. Rona ge le ACDP re tabeng ya tender hana ge le Rwanda re sheba. Di tender mmuso wa Rwanda ha o di fe mang kapa mang. Banka ba tshwaruwa bana ba toronko ebe bona ba sebeletsang dintho tsa mmuso re botsa rona hobane ba re batla ho safer tjhelete ya mmuso e khotlela morao mola mo go tla fumana hona le di 800 ndato o itse 8000 ya invoices tsa batho tse so patala empa batho bana ba toronko ba intseng crime because now ba dula monate toronko metsi a tshesa ntho ngwe le ngwe teng ha ba sebedisa ba sebedisa ditjhelete tsa lona o mantsiwa tsa di-tax jwale rona ge le ACDP re yona ntho ya tendering ha mmuso o sebedise batho bana ba tshwerweng ba etse ditsela ba ska ba isa taba ya ditendera ho ngwaneso ka ba ke motseng because now ke tshenyo ya tjhelete yena so ha engwe le mmuso o sebedisa ntho eo mmuso o tla kgona boloka tjhelete e khotlela mola mo re tlebe re if re ha ona batho ka haro South Africa maponesa tjhelete yena tebe se fuwe di tendering ke yona e tla etsa hore batho ba hiruwe a fumane mosebetsi le ba botswa ba tla tshaba lo etsa ditlolo tsa molao hana da ro kana ke lo sebediswa ke ya ha ke ya changaneng ye nngwe ya bobedi re kaofela bana ha o tshwere o le banditi sebeletsa sekgobo sa hao ene batho if o rapile o ska wa dula mane tokonkong o so wa peso overall ka morao engolo rapist bana ba tle ba o bo because now ha ke rapile ke yankwa ke lo patua batho ha ba mpone hore na ke ntse ene batho ba yena hlokofaditsweng o ntsa le kantle e tshwana le taba ya crime if ke bolaile ko bolaile hana tjena maobane o seng ke utlwile ntho bohloko mona se ya le moyeng ka mona ntho tsa ditaba mo se bapadise seng sa Kaizer Chiefs ngwana wa 24 years a thunyeditsweng ka haro jarete ya bona so ka mantswe mang batswadi ba lusitse ngwana ene ha o keta o tshwara motho o iswa toronko o lo dula ha monate ma lona ka ntle ka mona le utlisa bohloko re ha motho a committee crime ha e patale ha e sebeletse because now ene ba ska ba fumana parola ene ye nngwe re le ACDP re dulmela ntong ya hampa hore ha motho a bolawa because now o tlisela palena bohloko mme lena le bohloko re ha bolawe ke engwe ya dintho tsa ACDP e di entse ka mantswe mang le dumela hore batlodi ba molao ba fumantswe kotlo e ba tshwanela ba hlabollwa hobane kana ko tsohle lefapha la tlhabollo ba tshwaruwa ha hore mara kotlo tsa lona di bobebo ho ba tshwaruwa ba re ha re ba fumantshe kotlo re a ba hlabolla ke ka ho re ba isang le dikolong ha ba le ditjhankaneng hore ba khutle ba hlabolui ha se dikotlo lona le batla e hlebe kotlo o itshole hore o entse tlolo ya molao ha ke tla tabeng eno se o kutlwa bohloko because now ka hare ho botshabelo hona le di cases tse ngata tseo batho ba bolauweng ka tsona ho qeta ho bolaua abuti beketse pelo pasa ko bolaua abuti a thewang a ya dijing mo Telkom Park a hlajwa ka thipa yo aba hlokahala motho a jwale ha tshwarwa o lo hlabollo empa le lapa le lahletswe ka moo ke nahana setjhaba se shebe hantle motho ke yona bolaua ya na tswa mosebetsing a tswa sebeletsa lapa la bona ho nkuwa ntho engwe le ngwe ya hae motho yona ha tshwarwa iswa tokonkong lefapha la mmuso le re lo mo hlabolla mobolai ha khutla moo a se mantswe ha re nneteng motho ha e le mmolai ka dula e le mmolai le ha ka ba hlabollwa mara ntho ena ha e khutlwa e ntse e tloetsahala lebaka ke lefeng re khutlela moranto ne ke bua ya di 350 if batho kaofela ba sebetsa batho ba tle ba lebisa ha rena ba le ntho e kgolo ya crime jwale gona ge le ACDP re e mong ya ntseng crime ha fumane mopuso wa ye o bolokelwa wa sebetsa hana jwale
ha o kgwedi fela o tlo fumana mmuso o lokelang o motle jwale hobaneng ba sa fumane mmuso wa bona o motle ka mantswe a mang le tlo tla ka maano a fapaneng le ha jwale ha bakgethi ba ka lekgetha dikgethong tsena tsa selemo sena re ke re ha ke sheba jwalo ka ha ke ho na ntho ngwe ke batla ho bua ha o sheba dinthong tsena ka fela tse buleng ka tsona service o ntho tsa di teng ka ro South Africa ha ona ntho e siko eo di political party di buang ka yona everything is there ntho go re fela implementation le hore di mpe di moltwe di bone re etsa jwang so ka mantswe a mogona ga le ACDP ha re tlotla ka ntho e ntjha because ha o sa ntho e ntjha ntho ngwe le ngwe e teng mara ko re na ge di implementa jwang ge di lokisa jwang hore batho ba di bone di kgone ho kena tshebetsong re ke khutlele ho mme Machesi ke tlo nka maikutlo hape pele ke tla ho lona bahlomphehi a ke leng kemeleng hanyane fela ke nke maikutlo le dipotso tsa ba mabedi hape Asmantse wa ke botsa bontate kaofela bitso la ka ke nna Tahleho ba le jwalo ha ka kgonang ho nkaraba ka kutlwisiso bahai ba Lesotho ke ntho tsebahalang hore moedi we seuweng ke Adam Koko o jele karolo e ngwana ha Lesotho mme batho ba basweu ba ile ba nka karolo e kgolo ka nka batho ba Lesotho ba ba sebedisa Afrika Borwa mme batho ba Lesotho ne ba sa lape hobane mosebetsi nakong ya maborona le teng hona tje bahai ba Lesotho ha ba sa hirwa ka go South Africa mme bahai ba Lesotho ke nako yane ba hopolang hore karolo ya naha ya bona e teng South Africa ka lebaka la ho se hirwe e le hore taba ke yona e ka etsang hore ebe ba ka iphumana ba le South Africa ka nkane hobane nakong eo ba hirweng ke mabuko ha ba ka ba kgona ho iketsetsa difeme ha ba ka kgona ho itshebeletsa ba ile ba ntlafatsa Afrika Borwa ba hlole ya kontlafatsa naha ya bona na ha ile jwalo ba etsa jwale dinaha tsena tse jwalo tse tshwanang le tsa bo Lesotho tsotse ba le Boswatsing tsotse bang hore karolo ya naha tsa bo bona di ile ba Union of South Africa dumela moifo ka mo dumela moifo ke ntse ke mametse maano a di-political party tseo le hoja ba soka ba bua kaofela ke maano a matle hore ba ka kenya mo bomasepaleng mona e seng hore ba ka kenya mo pusong ha se batho ba ka busang bao e ba ka re etelang pele ntho e ba tlo e etsa fela mona ko re setisa di-party tsena kaofela ho qeteletse ho etswe puso tsa kopanelo puso ya kopanelo ka hodimo ha ba hloleha ho busa bo di-metro ba tlo etsang ka puso ha ba ka ntho tse ba di etsang tse ha ba ka di etsa ko bomasepaleng ha ya utlwahala tanki batswadi ba ka ke The-Legend se Maradona mo kning dumelang ba mamedi ba Lesedi FM Ausman Tshewa nna ke kopa hore mme o ska wa botsa motho dipotso especially ntate eo wa independent the way no mo hloma dipotso ka teng ho ya ka state sa setshwereng re kopa se ka iphetola spokesperson mme sa provincial department ya health ya Free State ha re hano o journalist wa ditseba ditaba tsena mara e fa motho ditaba a hlalose ntho tsa hae haebe di sa check out jwalo rona ka ba mamedi re tla khutlela ho lona re le jwetse go mothanane ona fana ka ntho tse go ga o kopa mme e fa motho mo le mon chance e fa motho mo le mon chance e fe me Mantshewa ga lebo go tsonga Mantshewa le moifo hao achi mona maloti a phofu mona na ward 15 ke a bona go ANC e mo di tlase ba tla go voutelwa pepe mara ditsela tsa gona di a loka mme ditsela di a loka ai ditsela tsa maloti a phofu mona iko di bodile mme mo ward 15 ai ditsela di bodile wena ngwanisho ai khona ke mathata go tla ntleng ya ditsela ka nnete ke mathata go ke a lebo Khotso Osmantsewa ha o bua le Thabo mo Mfukeng ba mtse ba ka chila mo Free State Phumelela House a ne kopa o mbutetse nna ho majoro wa motho wa ANC mo hore ska isa le Fred Der iputlama anda bo Ace Magashule le bo Zuma o re ho etsa haleng ka yona ba ndiri no tlamele ho tswe cheese o tswe Danone ho tswe di Ultramela so ne ke
ke mmotse fela gore le kaofela batho politiki ga ona ba inaganang gore dire re sa e tlhoka le plan eo e tswele pele ke a le re lebohetse maikutlo a lona haholo fela ANC ha re mema kajeno ka hona re keke ranka dipotso tse tlang go ANC ba tla nne ba mengwe mananong a latelang e re ke hlakisena ya ka ya ho ya ho iketsa mmuelli wa lefapha la bophelo ke moqolotsi wa ditaba ke tshwanetse ke etse dipatlisiso ha ke no tla platformong kapa le patlelong la mofuta o tjena ke sa etsa dipatlisiso mo ke tshwanelang hore ke lokise baiti ba rona ke mosebetsi wa ka ho ba lokisa ha ke ba tloella ba le thetse le teng le tlabe le ntshwa ya phoso ke mosebetsi wa ka hore mo ke utlwang hore ena e fosahetse ke tlo e lokisa hore e fosahetse o tla nkinela matsoho metsing ntate ha wena o sa ikgotsofalla setjhaba sa Afrika Borwa se hloka ho tseba nnete ha re di arabeng he baiti ba rona ho bue ka taba ya Lesotho ebile ba kopile maikutlo a lona kaofela re hle ke qale ka wena ntate Sisimpela ka bona ke nana ha re fitla tabeng ya Lesotho nke ke tla tsona kaofela tabeng ya Lesotho batho ba Lesotho ke batho ba bo rona le batho ba Swatini ke batho ba bo rona empa ka motsotso wa hona jwale Afrika Borwa has to go through process e re bitsang a selfish economy where re bang put South Africa first bona re na le mathata a mangata ke rata ntate ona ana buile taba tsa Fred hobane ko o bonto ne ke batla re tlamele re tsebe mathata a rona a tswa kae jwale sentse ho la ntse se ngata sentse di lokiswe ANC ba bitse renewal ma renewal ntse ba e force kae jwale re tlamele ho batho ba Lesotho re thusaneng ska ba aisana mara le rona re na le mathata a rona ele Afrika Borwa tsa hoja ke khona ele nka kopa ka tsatsi le leng ke re batho ba re tshaketseng kaofela ke kopa leng ha beke re bue ele lapa ile rona fe ke re itsebe man ke re itsebe bana ga yetsa le matlong a rona ke re mtswala ya hae ke le re sutile hobane dingata dintho tse re di lokisa Afrika Borwa ele rona fela mara re khone hobane ha re ra itsheba mona you know di tlala lefatshe di tlala everywhere but ba Lesotho ke batho ba bo rona ke batho ba be re ba ratang mara ha re rate tshwantse re lokisa ntho ena e mmuso wa apartheid no yetse go ba tlisa bona fela e be labor a qata ba labor ba khutlela hae ba sena next tshwantse re thusane re le Afrika Borwa hore ska ntho ne re entse ka katsidene re bone hore re isa industry jwang e tlo re sebeletsa batho ba Lesotho le teng hape ntse ba sebediswa ka mona ke batho ba construction one ba tseba ba no patala di labor ha bona patala next so le tshwantse re lokisa selekane sa rona le batho ba Lesotho le merafong ba hira la penga Afrika Borwa ho tswa fela hore na ona le ditokomane na ibile mana so so lokile bana mine mo no bitsa sigma ono sebetsa batho ba ngata ba Lesotho mo mara ntho ne etsala ka batho ba Lesotho bana ba nna ba tseba hore pampiri tsa bona di hantle nna ba utsutswa tšhelete tsa bona tsa pension hona ntate o mongana ana hirile Yesu Zamdele ntate ona o la sebetsa dilemo ha tshwantse ya hae a utsotswa di pension ke motho o mongana sebetsa man hobane nna ba tsa pampiri tsa ha di hantlenyana so le ntho tse sentse di lokile ke ntho tsa deco tse international relations re bona re thusana jwang le ba ai ba rona mara re le batho ba Afrika Borwa re tlamehile gana le ntho tse ngata tse re di lokise le tsa rona ha ile e nngwe ntatana bua ka yona di collation hore di megatlo menyane senyana go etsa wa tseba hona le saying ka Sotho ka se go ba reng ke too much power corrupts and hona jwale re bone ya ga dumela di collation ha di ya sebetsa di masipaleng tse ding ma hona di masipala tse di mo stability ne le teng nka o fa mhlala ekureleni ho nona le stability ha mzonde le masile ntsa le teng ela sebetsa ba tlola di clean audit metsi maholo ka SACP le ANC college na teng la sebetsa ha so ha di sebetse ga tseba Gauteng hona le mathata tshwana hona le mathata Nelson Mandela be hona Joburg Metro mathata but ha batho ba sebedisana ba sa lebala hore re tletse masipaleng mona o re tletse mmuso mona ga tlela pokoto tsa rona re tletse tlo sebeletsa setjhaba ha kutlwisisana e le teng ntho tsena di ya khona ho sebetsa so re kopa fela le baahi le ba mamedi ba re fe sebaka ha o ka etsala mmuso wa Free State o ye collision ha ga tla o tlo senya re tlile mona hobane re batla ho lokisa re bona hore mathata ke yane ntse re vote ntse re fuwa di tshepiso mara ha loke and then ha re tla engwe ya maluta a perfume ga dume dintho tsemele di loke e khutlela pointing ne ke etsa ya collapse of local government hore mmuso
a ke motho wa ka botseng mana o independent hobaneng o sa ye dimasepaleng gale re e etsa ntho gale re dimasepaleng mara ntse di putlang report ke ene ko jwetsa ka yona e bua ka matjhabeng ka corruption ntho tse jwala di a etsahala ha o tshwantse o etsuwe sekontiri e teng company e ka etsang sekontiri mara ha botse re ka se fa mang sekontiri sena ha re sa thole motho wa rona a tenne re petche di-pothole ntho tse jwale ha di no sebetsa jwale ke ka moo rona re leng teng bonkgetheng ba ikemetseng le mekgatlo e meng gore re tlamehile re lokise ntho tsena di tlamehile di lokiswe okay re fe mme Matjhesi le ena sebaka rabele ho tsona ntlha tsena tse hlahisitsweng ke ba mabedi ba itse kaofela ha lona le hlalose hore na lona le ka sebetsa jwang ka tsona. Re le Rise Mzansi re kgola hore our foreign policy ho santswe e shebiwe ka hobane ho na responsibility ya SADC. The SADC countries ba na le responsibility ke mokgatlo o tshwantse o bone hore o uplifta di countries tsena tsa SADC ka hobane habe di countries tseo tsa SADC ha di upliftwe di dependa jwanong ho South Africa ba bona ke South Africa ke country e yang pele e tsamayang e na le economy e hotseng banana ho batle ka nqenana empa South Africa e na le mathata a yona. So I think jwale ka re Rise re batla hore batho ba dulang mo SADC ba bone hore na ke eng ba tla etsang hore ba thuse di countries tsena. Countries tse tshwanang le Botswana economy ya Botswana is growing. Namibia Luana is growing because of leadership. We need new leaders. How na batho ba tla dulang SADC e le hore mehlena le mehlena ba electwa empa ha ona di phetoho tse tlang. So re hloka batho ba reng ba tla dula di boarding tseo ba na le shebello pele ho bona hore na re thusa jwang di countries tse tshwanang le Lesotho. Lesotho ke country e ntle hampe. O ka kgona o nka train hona jwale o re ke tsamaya ke Lesotho ke dithabeng ke tsamaya ke lo bona Katsi Dam o tlo fela ntse o bua nna ke tseba fela ntse o bua ka yona Lesotho o tswana le Katsi Dam re bona ditshwantshong o e bona ditshwantshong ke tourism eo ena le dibaka tse ntle ena le dibaka tse ngata tse ileng hore batho ba ka kgona ba tsamaya ba emo hiking botho tse di hiking bona batho ba tswa se ntho re di etsa ke ntho tse kgona hore re be exposed ho tsona haebe e ne le hore re na le ba etapele ba la le ntshebelo pele ka hobane Lesotho batho ba Lesotho ha o tshwana hore ba batla Bloemfontein kapa yona Free State o tshwantse ba kgone ho ikemela ba na le taimane batho ba Lesotho ha bana di-mine tsa teng ntse di tshintshwa ka tlasa ditafole utlwa mang ho tswa ona le mine o tswang South Africa ona le mine ka hara Lesotho batho ba Lesotho bona ke ngo sa sebediso bona ho etswe ho develop di-mine mo hore ba kgone ho iketsetsa mesebetsi. Ha se responsibility ya South Africa hore e be a nanny state for batho ba Lesotho kapa batho ba tswang Zimbabwe tshwantse ikemele country le country o tshwantse o ikemela batho ba Namibia ba tla mona as tourists ha batle mona ba tseba ba batla mosebetsi o mo fumana ka motho wa Namibia ntse a ketlele mo ke tlo batla mosebetsi ba ikemetse batho ba Botswana le bona ba ikemetse. So ha ona le ba etsa pele ba na le tshebelo pele o a kgona hore o bone hore country ya hao ya hola e kgone hore e prospere economy ya teng e hole ha se taba hore batho tshwantse ba batsa ha hona motho o batlang ho ba an immigrant. Kana ka tsamaya ka lo Jula Island for 8 years ne ke batla le go hlolela ho tla hae ntho di a sebetsa mo hona le mesebetsi hona le ditsela ha hona ntho sa sebetseng ntho di a sebetsa ke first world country ma ke batla go tlela hae ha hona motho o tsamayang country ya hae a batle ho ya country engwe motho o batla ya hae. That's why batho ha ba tsofala motho a re nna ke batla ho shwella hae because ke batla go tlela hae. And ha o bua ka taba ya di-coalition ha hona political party e tla khona ho fumana majority 2/3 majority ha hona not in this elections of 2024 ANC le yona ha itlo fumana majority. So re ya do coalitioning kore di party di tshwantse di hola. We need to be adults, we need to be responsible. Re tsebe hore running a country ha se kindergarten, ha se crèche, ha se tuck shop,
ha se taba hore ke mang kapa ke mang o shebe wena hore nna ha ke sa je a ke tlo senya ntshwana kaofela o tshwantse hore re o hole ka hobane ha o sena South Africa ha sa hlola ya ba le political party e tla fumana majority e be tabatabelo tsa baahi ka pele e re fele Ntate Mbuyiselo Gantsu wa PAC monyetla le yena a arabe tsena tsa mamamedi. Ya ha ke le wa ke nana ke tla etsa one statement se tla covera dipotso tse ngata. Any good laws anywhere in the world hadisa hlomphuwe, they are meaningless. Meaning that everything Ntate a buang kana a tswa mo Lesotho re le mokgatlo wa PAC re sebetsa le mahata mmoho a ntshomogele ra tseba la re promote unity ya Africa fela bothata bo leng teng gore ke wisha gore a utlwisise gore hape ka baka la corruption in South Africa there are already many people who are the identity documents that go South Africa, false marriages, false birth certificate. That alone, it's a burden is over like me actually kid country that go SADC. So I mean that home Arab that we agree or we can't discriminate about habana le minyetlele ngore e ba tshwanela. Fela utlisisa hore ska ba hlola ba tshokolo sothora. But how ngata ba tsang dipolao ko Lesotho ba bella mona South Africa monana ho bua e seng nna mmuso wa ko Lesotho. Then ha ke get anything it's like how it's a procurement policy. How say it's meaningless. Any good law it's meaningless. Wa maluti a phofung gore ra tseba hore ntho e tsaetseng keng. Mokgatlo wa ANC ha ne ba nka puso over. Ba ile ba nka disebediswa tsa ela tsa puso ya mompedi kaofela ba tlisa mona Bloemfontein without a plan. Hakare de wa rong kopa unkutlwa kereng without a plan. It's like how suspend batho ba ngata mona administrationing o bosa ba replace in time. How bosa or no exam ho discipline mara how ro a shebu or no o no mpa fela o shifta batho hore fela o kgone etsa ntho tsa ha o qeta mona ha ona plan B. So exam a hlalosa hore ntho ya maloti ya phofung e ba ka ko bane tsela tsa bona ha ba re o bua net ha ba re batla di-grade r ba re fela at least la di ke tsa grade 2 wa he bonyane ha re sa batla ntho e kgolo hobane ra tseba hore sekondiri le sona next time last night le mona ko Peter Swart taxa force plabo veteran ke bona mola re di pothole tse mo sekondiri house as grade I'm sorry good house as maintain ho betero se grade se fela ho tswa mo re tsamaya graveling so ne ke ya ka ha ke ne ke shwa ne ka rabela le dipotso tsena tsa bona kaofela the same thing le ntho ya la fela o itse ha ba ya dairy farm ke taba tse lore mo nang le lawlessness ha hona progress ha hona harmony ha hona peace. So kinana ki ngara ba fela ka shwala all of those other questions because they boil down to that the same thing into a coalition how about basna the values like in that ba sa tse ba tletse eng remember me wa ha ona le muthai one aga in coalition a di sebetsa motho o bua ka batho ba sna tshebedisano more it's a difference house na service delivery laos na eng state capture says that before the quality any corruption investigation tsamaya o batle any cases telling beyond SIU, say the court, every court of South Africa, little have got nothing to do with coalition. So it means into the coalition, go pattern to that power corrupt, but absolute power corrupt absolutely. But what are accept or not, I'm not by it's by Kleteska, by Labadia Escom, and but or Leona Ew. Kenyeletse ntate wa ACDP ntate Pule Rampai le wena erero fe sebaka wa rabele maikutlo ngana a ba mamedi ke tseba ho nka di voice note tse ding kapa di khatiso tsa di video. Thank you Mewaka. Ha ke kene tebeng ya coalition re ile ga ithuta nthong ya re le Africa pusong ya Rwanda ha o tla teng o sheba taba coalition e sebetsa hantle e tswa fela rona taba ya di values tsa rona di jwa ha o sheba ha o tla ho speaker of the National Assembly has se hlaye ho the ruling party se hlaha ho other opposition party chairperson ya portfolios committees ha e hlaye ho the ruling party e hlaha ho different political parties and is a one to year coalition if kile majoro wa mangau under ACDP I'm just going to make sure bonnete ba hore
position e ke leng ho yona e sebetsa hantle because ke be ke tshaba hore batho ba ke ba re ke ACDP, batho ba ke ba ke PAC, batho ba ke ba ke Mzansi, ba ba ke JJ, because now if ke tshwere position eo ke tlo sebetsa hantle hore department tsa ka di tsamaya. Taba ya coalition ya sebetsa ha batho ba utlwana mo kutlwano e leng teng setjhaba se ya thaba. Ha o sa tse go itulo tsa Ha o sa tse go itulo tsa boetapele ke yona e bolayang ha le sabe motho a rona students ha re vote le mama ke yona ntho e bolayang coalition eo ya bobedi ya Lesotho ho la ba le ke ile ka feta le pampitshaneng e itseng ke ne ke bala le ho utlwa tabeng ya Lesotho ho nona le committee e ka rene create ka Lesotho yene e ne ko shita taba ya Lesotho le South Africa ya horeng Lesotho le kopana le South Africa because now South Africa ke naha ya Lesotho eo ngwana so a buile mona ke hore bonnete re le family ka tlung ka mona re batla ho lokisa lelapa motho e mong a le teng ha yana gona ho etsahala ke nnete South Africa na le mathata a yona a mangata haholo ao re reng ho batho ba South Africa 20 ka 20 tsa May ba re fe monyetla re kgone ho lokisa mathata ka ho South Africa re kgone ho tswela pele so e ka kgona ho etsahala ye nngwe ya bobedi ke eng e ka kgona ho etsahala e ka kgona ho etsahala hore ha rona re itukisitse then re ka kgona ho etsahala South Africa o pa le Lesotho ho ya ka mokgo ke tla o tlisetsa pampitsana eno se ba bua ka yona ya maloti ya phofung bothata maloti ya phofung ke ntho a kgale re ile teng maloti ya phofung re bue kopa le majoro wa teng ga buisana le pele re kena ho ena ya maloti ya phofung ke o shebile fela ka kelellong ya ka ho ntse ho duma ena ya ho kopangwa hana ha ya Lesotho le naha ya Afrika Borwa ka mantswe a mang o batla hore e bang le hapa dikgetho ke engwe ya dintho tse re ka bonang di etsahala ha ke na o bua cause ha yo manifesto wa rona okay ha yo ra bua ka yona ki ha o ka gona le gona ha ke re ha ke khutlela mora ha South Africa e ka itukisa gona ho le kana e ka ba ke maikutlo ka re bue ka wena hobane o emetse moga wa ACD ke maikutlo ke maikutlo ha le ba taolong a ke re le tlabe le moga o busang e tla kgonahala ha dipuisano jwalo ka ngwaneso wa PAC ya buile dipuisano bo sa ke dikopano ntho tseo kaofela ke nahana e ka kgonahala hobaneng ha o sheba South Africa e fumana monyetla ntho tse ngata ka role so metsi diamond ngwaneso wa buileng ka yona di tla ka Lesotho di tla ka Lesotho ene hore South Africa e be mona ne leng hona teng ha sheba di mining tsa Velcom batho ba Lesotho na ba sebetsa hona teng ba entse ko re batlisise ntwe ka etsang kuno e ntle le economy ya South Africa e hore e be mona ne leng hona teng e ka ba phoso re ha batho ba sebeditseng e be re ba lahla jalo ka moko apere re no ha re sotela dipuisano ha di be teng re batho bana ile ba sebetsa le nahena ya Lesotho re bone hore na re ka kgona ho kopana le yona ne jwa o ka tsela pele ka ntlhena e montate ya bobedi ya qwaqwa ke ne re le qwaqwa Usman Sebua re lo sheba qwaqwa mathata teng ke ntho ya gale ene e batlang bona batho ba qwaqwa hore ka di 29 tsa May ba etse qeto metsi bana kwa ntho e hloka ntho ngwe le ngwe e tshwana le Lesotho metsi a teng qwaqwa motlakase o teng qwaqwa empa ka hobane ho lwantshana ha ditulo le baetapele ke bona fumana qwaqwa ile mathateng a makana tabeng ya ditsela tabeng ya metsi tabeng ya motlakase ha o le qwaqwa motlakase wa thamena again so ho tswa ho batho ba maloti ya phofung hana jwale ke bua le bona ka di 29 tsa May ha bona ba etse qeto hore na re batlang ka efeng e tlo tla ka ro qwaqwa e tlo khona ho lokisa ntho tseo kaofela re reng ke maikutlo ba mamedi e bang a le teng kwano a mmalwa fela re tsebe ho ikwala hopola hore ke itse horeng ya bosupa lena la Makumane mona le mali le fitla pheletsong re ntse re le mali ho Facebook le ho YouTube official Lesedi FM re keng ke maikutlo a ba mamedi Khotso me mantse wa bua le skemekeme ka mafatlaneng pele nda twana le engineer ke kopa botsa me mantse wa hore ke botse ba etapele bana ba rona ba ikemetseng hore nna ke kopa botsa ha o ka etsala e mongwe wa bona o mo ka ska ikemetsa ba hlokana nna mokgatlo tla kgona ho tswela pele ba ba ikemetse ka boyena ke a leboha ha be utlwa e ntelo le senyetsa nako batswadi ba ka skemekeme o lebile ka mafatlaneng pele dumela mo Lesedi FM mo kaofela ke le mametse ke le mo mosebetsing ntho tsena di ka se fele kaofela tsona crime is long ntho tsena di etsela ho tswa parlamenteng hodimo kwana wa tshwana ke eng e tla tjhentjhang ba etsa bokweta bo dimense ha ba fanu ha ba itsweng ka hore bona le ditjhelete tsa jojo case tsa bona di fella
mo sebaka-pakeng fela mo. Ke ba bakae ba jile nne ditjhelete ba ntse ba le teng kono parlamenteng? Kore ha re shebe le di-age tsa bona na ene di kae? Why ba se kgone ho theoha ene mo ditulong? Ba bo 70 mang, bo 60 mang. O ka ya go dimasepala o re wa sheba ke bona fela batho ba tsofetseng, why ba sa tswe? Bele re nene youth e tswa di-drugs, youth in ba etseng ba hona ene mesebetsi. The next thing happen le batla go fa puso nna mena makgowa ha ba ka enka mo ke mathata. Dumela mme Mantsho le moifo wa hao. Ntate wa ikemetseng ya buang ka mesebetsi e rekiswang o bua nnete. Go nna le di-post tsa maponesa tsene di tswile. Ngwana ka a ya mo a hiwa re sa tsebe nako ho buang kwetlisong maponesa a lo ikwetlisa. E mong a sebetsa mmono e leng leponesa mmono ka Thabantsho a ba mo botsa hore na hobane o sa boikwetlisong hobane o hiruwe. Ya bangwana ka hore nna ke so fumane mohala o reng ke fumane mosebetsi wa seponesa ha se khale di tswile hona kgoding tse fetileng tse ke fumane mosebetsi ha ke tsebe. Batho bana banka o tla ya mono di-posting o tlatse di-form o etse ntho engwe le engwe o hirwe. Ha o tlameha ho sebetsa batho ba sebetsang mono ba tla le bana ba bo bona ba ba kenya mo spacing sa wena o fumane mosebetsi. O bua nnete, ho rekiswa mosebetsi le ngwana ka o kile a founelwa ho santsane ho sebetsa ntate Magashule wa moshemane. Ba mo botsa hore na o qetile ka maeto a bana ba yang ene le bana ba neng ba ya China ka bongaka. Ha ke sebetse ntho officing ya ntate Magashule ba ga lebitso le mona ke la ha ho tla jwang. O bua nnete. Khotso Smantshiwa. A ko nke ke utlwa hlile ntate Blaka se ka re o tla sena information e felletseng manong. A lona fumanang information hona jale o se empa le makgatlo ke metse ho bona sa etsa diphuputso nako e le gore e fetile a tla khasong. Hape ha le hona ba qosang batho ba bona ba etsa eng? Ke itebolo jalo. Boholo ba dipotso ke tse tlang ho ntate Nkgetheng ya ikemetseng be se re kwala hoba ha re sana nako ho hang fela wa etsa phoso ke utlwe o botsa go etsa phoso na ho mbotsa hore ha ka hlokahala ho tlo etsa ke tsona dipotso tseo re di batlang tseno di kgona ho hlaka hore botho ke ena hore le emetse wa hlokahala le sala le etsa le matsohlo le monna matineng a re di arabele ntate. Jale tabena ya Bonkgetheng ba ikemetseng e ntse ya makgotleng a dinyewe tsatsi le shabang le dikelang a re ka tsa mohlala re tsebisitswe maoba hore motho o kene hobane ntwana ha e fetle. Jwale ho ya ka nna a ke a isi tlamele e hlalose hape ho bua parliament ha e fetle ke nahana ntho e tlo etsuwa ha nka hlokahala ke rata ho bua jwalo ha ke no hlokahala ke tlo phela mara ke nahana ho tlo etsuwa ska ha o etsuwa ka di-by elections di masepaleng ha motho a hlokahala ho di-by elections wa kgethuwa hape ke nahana e tlo etsuwa jwalo hobane e tla etsuwa jwang hape a isi e tlamele e hlalose hore ho tlamele ho etsuwe jwang ho na le nna obviously ke na le tsela e ke lakatsang hore ka sebetsa ka teng nka re motho e ke sebetsang le yena a kene ha ke re ke sebetse ke le mong ke sebetsa le batho nka re a kene mara IEC ke yona tlamele e fane ka melao eo. That's why ntho ena ya independent le maobane siyo ya IEC no ntse e tlalosa hore ntho ena independent ba tshwarise hloa haholo hobane e dula e le makgotleng a dinyewe. I mean bo ntate Maimane na bile court be ke tse pedi tse fetileng court e be dismiss dikgetho di no etsa halo hobane ntho ena e ntse ya court e khutle jwale ke ntho tse ding tse IEC tlamele e di hlalosa hore ho tlamele ho etsahala jwang ha motho a hlokahala. Sheba ntho ya speaker ya maobane molao ha o cover ho etsahalang ha speaker se resign hobane ha e soka e etsahala. So molao democracy hona tshwentse ho le ka se ba re tlamele e evolve ntho tse jwale di kenywe le yona ntho independent e qala ho etsahala le rona ntse re ithuta ntse re ho je ke tsebile hore sentse ke kene
tshwanetse ke qadile campaign kgwedi e fetileng ka kgwedi tse pedi jwale e lo entse change hangata jwale re tla bona mara ke nahana tsela ya di by elections maybe e qadisa fatshe hape province ntse vote one by election ke vote nya jwale no tloba province ka ofela ke nahana tsela e betere ya etsa ko motho ona sebetsa le mang office nya ke yona ha ke hobane o gana dikgetho tsa province ka ofela because e tlamehile o gane o qadilwe process ho collect di signature o etswe ha re sana nako ba hlomphei ka metsotswana e 30 rekisang mekgatlo ya lona hobane maAfrika Borwa a tshwanela ho le kgetha hobane a tshwanela ho kgetha wena nkgetheng e ikemetseng re boela hape re hlakise hore re utlwile ba bang ba baiti ba gona ba ne ba bua ka ANC ha re imema hore e tlo ikarabella fela e bang ba batla ho tlo arabella dintlheng tsena tse re buileng ka tsona ha rena mathata mamati a butsi ba tla tla kwano gasong ba tlo arabella dintlheng tseo ho bueng ka tsona ka bona ha re qala ka wena ntate hobane batho ba tshwanela ho kgetha ke nako ya dintho tlemele di fetohe ba tshatsentse ba kene ba thole monyetla wa ho fetola dintho ka gana ka sekgowa ba re we cannot have people deciding on the future which they are not going to be part of ke ntate Ramotswa Budi Sising ke JJ Sising ke nkgetheng ye ikemetseng re ya homme Nomsa Machesi wa Rise Mzansi hobane batho ba tshwanela ho kgetha Rise Mzansi e re hloka baetapele ba batjha we need new leaders ka hoba dintho di senyeha ka hobane ha rena baetapele ba itshwereng hantle re na le baetapele ba corrupt ba senang tsebo ba sa tsebe lo sebedisang tjhelete so re batla ho bona ho ba le baetapele ba batjha hape ntho engwe re batlang ho e bona ke taba hore batho ba bo mme ba leng hore ba single mothers re batla ho ba imulla ka hobane ke bona ba tshwereng economy ya South Africa ya the care economy e no go ha ba patallwe yona o tla fihlela ke bona ba tshwantse ba sale le bana ba sala le bonkgono ke bona ba shebile le lapa re batla ba imulla ntate Mbuyiselo Gansu hobaneng batho ba tshwanela ho votela PAC PAC ha o votela o tla ba le access ya land lefatshe le tla khutlela ho maAfrika ya bobedi re tla eliminate taba ya unemployment because ha rena le lefatshe rena le economy ya boraro re tla tsa bonnete ba hore thuto e phethahetseng ya khutla ya qeta re tla tsa bonnete ba hore dipleke tse mahaeng le maplasing hohle South Africa e tla developwa as a country as a whole iseng dibaka tse itseng fela re phethela ka moetapele wa ACDP province ya Free State Pule Rampai hobaneng bakgethi ba tshwanela ho kgetha ACDP ka baka la nalane ya rona mme Mantsiwa ya dilemo tse 30 re le ka hare ho democracy le tsohle tseo re di fihlelletseng re baahi bohle ba Free State ka di 29 tsa May le ke le re fe monyetla wa hore ACDP e kgone ho tlisa ditshebeletso tsa makgonthe botsitso ka hare ho Free State le tshireletso ya samannete malapeng a lona dikolong diterateng tsa lona so ha re yeng ka di 29 le lo re fa vote eno re utlwile sello sa lona ACDP utlwile ke a leboha haholo re le buile haholo ba hlomphei hore ebe le re etetse ho seng hona ke a tseba hore ba bang ke ba tswang ka ntle ho province ena ya Free State ha re nke hanyane taba ya hore le ananetse memo ya rona ka jeno re buisane le nkgetheng e ikemetseng ntate Ramotswa Budi Sising o batla fela hore re mmitse ntate JJ Sising le mme Nomsa Machesi o tswa ho Rise Mzansi ra buisana le ntate Mbuyiselo Gansu yena o tswa ho PAC ra buisana le ntate Pule Rampai o tswa ho ACDP ho tswa moifong wa Makumane di makatso motshweneng rape mokwena ba le pantsi jobo ka mohelo mbele le nna Mantsiwa Mofokeng re le buila holo ha o mametse Makumane a mona le mane ka jeno ebile o mametse lena le ikgethang la dikgetho haretiane ka manta ha ka hora ya bohlano hoseng mona sebeletsong e kgolo ya Lesedi FM le wena mamedi re le buila haholo ha o mametse ebile o ntshitse maikutlo a hao ebile o sehollotse mo sehollang teng re a hola ke ditsehollo ka mehla ga di ananela mona di a re hodisa ha le phoso baetapele sehollwang le kgone ho itukisa ha se buhudise le phoso se seholle se kgone ho itukisa ha mmamedi a le phoso ha re mo seholleng a kgone ho itukisa ha re nke hanyane tshetso lona re le buile haholo. Thank you.